Kore ke o hufanga I he talamalo e Fonua na mo lot. Kai ata ki he motuani ke o Talanoa'I. Pea o LELEI ko e Talanoa e whiawhini ko e Talanoa mahu'inga au bito bito. Pea ko whakawhi koe ka kua hao ki taim, ea ke mea mai. Whanonga ki he Talanoa e whiawhini me he motuani. Pea ko LELEI kaweni he kaweinga mahu'inga mawha toki toki te Talanoa tua he whiawhini. Pea ko whakatulou, pea whakapapa toki he ngahi tawhaki kotoa ku ngahi tapa ton ke whakatapua, pea hange ko LELEI ko kou whakape ngai whakatapu whakatakua tu he ope, ka ata mo motoani ke whai atu ha Talanoa, pea hange ko LELEI ko e kaweni he Talanoa mahu'inga, pea ko kore atu ai, ko kore whakamore atu ai ki he whanau HU'A'I, ko ku whakaamu ke o pete ke kapau ke tuita tau po au molmalu tangutu pe hu whakatapu. Ko winga he ko e Talanoa te Talanoa ki ai, ko e Talanoa o ku ko foi it's a very sensitive topic. Pea ko tui o ku na alu whakataha naua mo ngahi ha o e furiki wanu. Pea ko kore ho kātaki mo whakamau ka pau kia te koe o wha, pea ke kātaki o molu tangutu. Tamai he tohi matau luku o wha kātaki, wanga moko. Pea ko hange ko LELEI ko Talanoa ko ni, ko Talanoa, te Talanoa tu I he topiki o ku fu'u apitanya sensitive, ko tui ko ha whakatonga. LELEI pe ko ha no fo whakatonga LELEI, pea mahu'inga abito. Pea ko uinga na ku whakawhea ku family, ko kore atu ki he whanau HU'A'I. Kāta ki tuku e motoani ke Talanoa, he te Talanoa ho Lotofale. Ake ko LELEI.
Kawenga mauinga te talanoa. Ada bege mo share ba te mo fia share. Na whakakau bege o share ka ko pehe. Ko talanoa te whai he whiawhiri. Aunga ko Lotofale. Aunga ki tonga ko toa. Ko whaamo be he to koni mai lang. Neonga ku tai tau. Wharia ria mo paragu. Tuku maki hoko. Ko mea ngā ue. Ki lala haki. Hai o tau lawea. Holo o tau loi mata. Taho mai no whakaanga ke mawhana. Ofa ki tonga. Neonga koe haa ngai tui whakapolitikare. Koe haa me te whai. Fusi mea no whakainga. O tua mo tonga ko hoku tō whia. Oa mana mai ngai mea muri mo tō pureanga. Kene hanga veu ai mau luta. Ai whai ka whei koula. Ko e talanoa te whai whiawhiria ko klawe ko talanoa mauinga. Pea ko kore whamore more ke whanau hei ke te talanoa e whiawhiri. Pea e ngahi mea ia. I never crossed in my mind that I would ever reveal in public. Ka ko ngā koe kulawei, ai tunga koe ai Fonua. Koe ai, o ko whakakaukau, koe haha ku kuku, koe haha mea te whai. Ke tokoni, ki hota Fonua. Ko tui koe laivi koe tika e ki loloa. Pea koe pēr no uhinga. Unga hako kulawei, te wala he whiawhiri ki he whaitō piki o ku lawe iri. Tō piki o ku hange ko ku lawe, kai piki hako whakaukau te wala noa ia ki ai. Ka ko ku ngō i eni, mahalo ko ku ki i chip in, mahalo ki i toko ni, so i tene te ua eni, toko ni ari ka taua tonga. Heilo na holo e tau loi mata, heilo na pea hange ko ku lawe, o koe ko waha taimi, bea mai o whanongo. Te koe, ai ngahi mea FO'o. You never heard of it. Te kai whanongo koe ai. Pea, gai taimi e, ko tui ko ki whai laivi koe ni, e au e tau tangata e haku tupe Fonua e aonga ki ai. Pea ngai ko kulawe, koe laivi koe ni, ai ngahi mea ia, ne kai peke whakaamo ia ke wholahi. I'm embarrassed of it. Ai mea fufu, ngai mea ne kai peke tonu ke wholahi. Pea koe laivi koe ni hanga ko kulawe, te ulawe ta ke u mea ia koe ta nature, characters of this life. E ngahi mea ai, te ke mea mai koe tangatai Fonua, mea koe ke tonu ke wholahi. Ka koe ngā koe hanga ko kulawe, koe ngā ke taupiki o ku lave iri, o ku whaingata. Pea koe ku Lulu'I, koe mea ia, te ulawe mea koe, te mea ia, never. O ku whamamao pita oi ke tānoa whakapolitikare. Koe ngā koe ku, kau e ki motu ani he mamahi e mea koe veitapui, mo e whakapa. Ka atawa mamahi mea koe whai kawei koula, ka kau e mea koe veitapui, kau e motu ani he mamahi. Ka ko, kai peke roto au ia ke seo mahu ko veitapui, mea koe ia, o ku whokihi kita mo, kape i he ope. But today, ko whakaamu, ka ko kore peke a KENAUTOLU, he kai tui tatau mo au, ka taki. Tuku haki taimi ke te alo te sio i whai vitio, pa ke toki whai ho judgment. Whai ho, pa ke toki whai rewa ho komeni ko ia. Ta koe lele pe whai maa whana ia, pa te alo komeni hapahapai. Ko whe, over times, you look back, no, it was totally wrong. Ka ko osi whai ho komeni a ko ia mo kape pe ko ke pou pe ke kape pe ko ha. Koe ko whakatu atu, whanongo pe, os, ka pati ka lawa sio i ka kato e foi laivi, ko tui koe fair, fair ne vai ke whai hao judgment, ka ko talanoa koe ni, ko talanoa ne ku Lotofale, pa koe mea ko whakatua tai koe e hoi kume ka inga, ke kātaki koe tukanga me motoani ke talanoa, e ko ilo kai ke ta hot topic of the day, ka koe laivi AFIMEIMO'UNGA.
Pa koe topiki a kona kou lawe ke. Hanga kou lawe. Topiki lawe ili whaingata ke talanoa. Pa kou talanoa koe ni te tala atu up front. I don't talk politics. He keke talanoa politike. Te talanoa whakalotofale. Talanoa me he taokete ki hono te hina. Whai talanoa koe ni tui mai tonga. Te FENGAU'U LELEI taha. Puna koe politics. Talanoa whakalotofale pa kou tui hanga ulawe ni koe. Talanoa koe ni koe kuki laivi koe ni. E tau tukanoa atu he ope. E ku talanoa whakalotofale. Pa koe pēno ngahi uhinga ia ona. Koe uhinga ko hanga haku te hina o lulu e Fonua o FEKAU'AKI. Uhinga ia e ku talanoa e whiawhi. Ko FEKAU'AKI e Fonua mo whautunga kehe. The very thing o ku mama hii he motu ani. Ko ia o ko kore atuai. Molu malu tangutu pe whanongo ke talanoa. Ki oku te hina. Kai pēna uhinga, hanga ulawe, kai pēna uhinga, e ku hau mo ku dirty laundry of my own family, o folahi he ope. I've dealt with my little brother. O talanoa, ma messenger. O whai ngahi wharei, whai mo ngahi bea. Ka koku lawe i, a maku inga, ko vātaua e Fonua, ko hiko ku Lotofale. Kore whakamore mole take whanau a HU'U'I. Kahataki iau, mohu te ina. Ko ma lulu e Fonua o FEKAU'AKI pe palaku. Oia kou kore atuai. Whakamomok, molu tangutu pe, o mea, o whanongo, pe koe haa ai laivi koe ni. Hanga ulawe, koe matau te hina whae, o te hina. Pea, ko talanoa koe ni. Ko mea ko tope kua no LELEI, pe kua no matawai vai. Pea, claim au pe te hina, which I agree with him, ke mo kātaki. Okay, he's not perfect. I can see how I, when I don't know. Pea, I'm with him. Go agree with him when I don't know. Kako au ke taimi, my brother, my little brother crossed the line. He's off course. For sete folau my little brother. Talk from a big brother to a little brother. Pea kako no hono LELEI koe foi laivi koe ni e kau LELEI ia ki he kaki ngata pea maua hoku Lotofale na motonga katoka atoa aunga ke laivi koe ni deu ki ato ki pui to e motoani pea ko kore whamore more te ke whanau HU'U'I koe uhinga koe ku rea whaka HU'U'I lahi taimea ku hao laivi pea e lahi ngā ke a rea whakapritania. Pea ko kore whakamore atuai. Nā ku mawahe mei tonga ku kei tau sik tahono, laini koe a. Pea alo o nofo haamoa, pangpango. Pea mari haamoa, pea alo nofo fulotolotonga kau haamoa, lotu haamoa, lauto i tapu haamoa. So everything was in English. Pea koe ko kore whakamore atuai ke whanau HU'U'I. Ko ngā koe laivi koe ni ko tui e loloa. Pea Wai no hinga loa. Ko FEMA'U ke ha'u ke foi mo ni. Pe ha'u ke pe mahino from every ankle. Au hinga talanoa koe ni. Pe ma'u ha tau konaki. Ma'u ha LELEI ki he langa haku he tau Fonua. Ko tau ka vei. Ai nofo a ka inga. Mo ofa Fonua. Mo katoka toa u mea koe ia. Pe neo ku hanga ku lawe. Neo na u mari ha moa uia pa koe ki whanau mo. Ka ku my heart. Pau mea pe mo tolu. Mau friend, koe ki I pesi koe motuani, koe fukatonga, that's my heart, katoka toa, mea kotoa tonga, ofa ki tonga, ta koe ku lawe koe ni, ako lawe, o talanoa koe ni he topiki of views and political talk, ka talanoa tu he mea mahuinga, ko whai e hoku tehina, o lulu e Fonua o FEKAU'AKI, mo palaku.
Ko fa mo le. Fa malola he ko teina. Talo ka mata ina misiona pa ko talanoa what's my qualification Ango ulave ko nai. Ka tak e lahi e ngai fa pilitania ko hinga ango ulave Uesia ku le fa tonga ko nga lahi anga tau no fo muri he tau no fo tonga ko fa mo e lahi ngai fa pilitania pa ko manatu ya we na le mau hika ki tonga ki no fo tonga me tau e fa mo go me tau da anima ko me mata lelei mata lelei a te whanongo ki he taimu tōwholofola ma whare lahi ka pau mea pilo revu pe ko hai HO'UNGA pure Tongan fo i mea ko anau tō lupu ka tōwholofola fo i flow ai whakatau ngā mo real Tongan ka pia fo i le whakapalangi nau ngā ake rea ko i hau fish mua so ko whamoro rea tuai he inu ti onu inu kota ko i haime hoko kamata hoku tehina i misiona koe nane kamata te utala tuen ko te talanoa te ngahi mata vai pana osfai ngahi whare i beke hoku tehina Betul talanoa te ngahi mata vai ui ngahi ko kulave mea ko toa pe koe hono lelei mono kovi koe hono advantage disadvantage pa ko sioni ko hanga pe ko ne lave excuse ui ngahi koe ngahi he's not perfect at all I accept it ka ko sio ki he reflection o mea koe tae ofa tae ofa is too much te hina love should be the essence of anything we do under the sun, especially if ever you show up and lift up the scripture and claim your mission is of God. God has called you to bring down drugs in Tonga. The whole book, the Bible, is a love letter of God. Love should be the essence of everything. Ko ofa, FAITO'O, mea ko toke taula ya ofa. Kai ke tai mahina ofa wanga boko ofa fakataki ofa koe ke ulupupula ofa koe ke hikisia ofa tene kumie me ake kumia e merino ai Lotofale family. Of course, the truth cuts through the hearts. Okay, o mahino ke te au. Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword. How my merino how my herita. That very sword is that truth. But now, of course, you were trying to clean up yourself. Of course. Then you look. Faka'ata holo. Because feha mea what to substitute with your income that you have lost. You were dealing drugs and had good incomes. Penake tuholo me faita fakasio. Ko ha mea a substitute for income you have lost. Of course, you made a wise decision to clean up yourself. But I saw from the very beginning, my little brother, it was not free from greed and looking for wealth. That's what pained me. You were after money. Put up a front, beautiful mission, tow a truck, and you know I was one of the first to be by your side. I saw you were after money. And okay, I don't get anything. Over, koini, whanau meke mea koini. Kona nau posi hake hakwa, whanau hoiki. Kona nau posi hake fo ita, kona nau posi koe futa koe. Welcome to Wharehau. I think, mako meke mo mea, kaweti motoan kone, hopo me peka a hoku tehi nā, hopo me peka ki Lotofale, I was the first by his side, by his side. Togoni, from the beginning. Talu, aha paka na laivi aku hoku tehi nā, kone laivi mai matangi, ko beatu. Togo, tuko tangi me palaku. Ai ko hahingo IT,
Ta e te senit. From the very beginning. Pango glave. Ko laili ko ni ko pa ke talanoa wa mo ngahi mea ia I was not supposed to say. Because he whakakaureka, talalaku me umea ka korwa more ke kakai fonua. Te o mai e umea ko ni to protect myself. Uiga ko na tolo ka ke tu ta tau mo au, te na kap. Io, kono ko to sai mai. Pa me ko glave, ka wa ko ne hopo me pe ko wa ko na one of the very first people. Pa ko glave, te talanoa ke umea o ngana kai ke tonu ke hao me whakakaureka maka me whakawhine mātua my dirty laundry from my own family with my things ia na kai ke tonu ke hao talanoa tu ka ko talanoa tu o ngā ke mahino ai poini ko talanoa tu ai mo malui ko ngā hanga ulave ka he mea na ku keep away na whakamamao ai me talanoa politiki o ngā ke tui au ia ke hono si mau e tau wei tapui me kape mo ngai fuku mea whakaria o hoko he ngahi ahoni ko mea na whakamamao ka alo yala rea no ia politiki bau kai ke FENGAU'I to avoid try my best to avoid though there may be sometimes in the past now ki talano lave kai ka me politiki and I look back no leave it aka kai o kapea ka ke lota ke sio ma ko veita pui ko no si kapea mo me ko ka ke an ko kulave o kulahe ngahi matawa i vai o te hina ka ko pakete au in Paris, go si MAAMA he. Oiga, kau ni foi mata vai te tala te foi mea koe. Sama ko ki teu. Ko teu he whawiri ko tawanga. Toki tanua te ma whae. Toki tanua te ma whae he aho tonaki kon ko osi. Tanu ma whae tonaki. Sapa te monite poko tusite. Te kai ke POTO e mawhae, hao te hina ako Lulu'I. Lotonga e ku kei tengi hia mo mau Lotofale, he mau mea FAKA'ATAMAI. Te tala no pako glave, mo whanongo pe te mo sio. He's not normal. Lulu'I Fonua. Peko nao pako lau, kai ko ne lulu atatape Fonua. Pango glave, I gave him room, mistakes. I gave him room. He's human. Can they claim how? I give him room for that. But when it's consistent and continually going, it's an embarrassment. Brother, shame on you. Go ingai. Lahe kakai lelei ia he funga waka ke nau whai ngā ua. Not you! No! Not you! You are wrongly represented the faith. Kapai na ke lua pehe misiona koe na ke whanongai. Sai. Teu lawa te ki mea koe ni. Teu lawa te ki vesi koe ni. Ke whanongo ke nofo ki ho uto. Study. Brother, ko mea ko ngai kai. Koe kakai lerehe se asi ke nau whai ala ke mea masila. What you doing? You destroying the reputation. Whanongo, brother. Whanongo. Ipsere a Timote. Pango lawe. Kata kai ke se aku toi tap, Pako kore whamare toi ka nau tolu whapau mai koe whaifikaua. Kako hasi whaifikaua mo tuani. No, far from it. Kako whaifikaua. Ka naibe taimi na umau lotu ai pe au. Pea nau whalau folofolo, Pako mana tu e ki vesi, Pako tala mai. Study. Koe foi vesi koe. Pako hai whakatonga. Pako kore whakamore hau lau na hau kei sipa na kei whalau folofolo. Te ka lau lotu ki haa moa. Pau sasi haa moa, mea whakatoa, whaka haa moa mea katokato. How ke ni lot pālagi, whaka pālagi. Needed not to be ashamed. Tala mai, ke hoko ko hatoko taha ngā ue he ikai te ke whakamai. Ko mea koe hoko ko he tae mateu keu, ka te hao ripe he i, te mea koe na te whenke hiki o lunga, te haaki pe kita ki lalo. Study to show thyself approved unto God,
a workman that needeth not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Ko ke haaki ki lalo e lotu katolika. Ke hao mo historia, ko ke ilo po fe mea na ke mataviso ne pa ke hao mo historia ori haaki ake katolika ki lalo. Ke claim hanga katolika to e utohi. No! The Bible is a Protestant Bible. Now tolu na mavahe me katolika, now how now tolu, pagay na usaya utol ka to na tolu. Fa'ureva King James Bible. I'm going to go out to Tapu, for Tohiko no. Toitapu. It's a Protestant Bible. Fanfano me be te hina. Ko me go ta tu ko fola ke ta fa aki. Ha me ko na ton ke lele. Tu ko fola. You are not fit. You don't know the word. It's a Protestant Bible. Tohi ke tahano tata King James, authorized by King James. Na kamata e Martin Luther pe to ate u tohi me be aviking lano liliu. Ai Rome Bible alo foi ke o ameke King James ko otaya semis. Tu semis fekau liliu e toitapu ali ave King James. Ako lave wai beto toitapu e katolika. Ke kakato pe u tohi ako apocryph o kuhingoa pe apocryph kungalo apokalifa apokalifa ko toitapu e katolika ke kakato ke mau ko toitapu ka protestante toi pe no ko e foi historia ko ako ke hake ko katolika ki lala tala ko ha katolika ya to Catholicism have nothing to do with it ko ka protestante na to ko umea fai ho foi historia fai ho foi lau fola tala mai ko kainga ko ne o ke Amerika na na hau me spit contradict ke formatala te metaha na warning in autol phenomenon deceptions te ki switch ke me ko ya ila holoi over holoi hango lao I give you room I give you room. Well, you're not perfect at all. I understand. But when law is consistent, then MAAMA, you're not fit for the mission. You wrong person. Lost okay te foki a we ke fola so ke tala ko na ha ko alatu na warning na tole fa awa se sarem and I can kind of agree with it o re pe te switch ko foi live ta lo switch ko foi na to ki asuria alwa if arem ko if arem ya na we ngana no to ko lai ta if arem this the Bible alwa if arem fa he na to asuria bo they were there from Egypt. Now they went to the promised land. Avena to Asuria now movete. They may too young get time if I go for switch me speed. Not according to in harmony no with the tapu. Go down not that I matavai vai go from moniet kakoe. You're not fit for the word. You don't know the word. For life claim na kona pe a no mo malanga. No, not according to the word. Tamaiwa, no. The Lord grieved. But he saw one man, he was perfect, he was a righteous person. Noah was a righteous person. They go, ilo where you were going with that. I see him mo faiho mission mo whatever. You're giving a crown for youth, sai be kono KONATAPU, sa ha ko lave. Ka bana ke tuanga pe ko fola. Ai pe ko he foi mea ko. So ko ala pe ki ai lave ala hi FEKAU'AKI. Lave ala hi mo toi hake ko ai mea pe ko na ke fengo ke hiki olunga. Hiki ake ni mahala ki Uesia. Pa ko lau, ke hanga ko encourage a youth, the very youth you're trying to help. Sai be kono KONATAPU mo FAITO'O. Not according to the word. The Lord saw a righteous person on the face of the earth. It was Noah. He was a righteous person. Noah was walk according
toki osi ko lo maki pa toki talamai na toki toa noa fu ene ngowe vaine we can expect it ki homa noa ia whakaosi toki kona ia noa ia pea tere noa tere noa ko te po ngak fui dia toton o naked o naked pe haono foha ko whenau sioka ke hene te fuapa nau au na to hao e foha e taha ko tiko se feti Ham, Seth, Japheth ai o ko hao ia na tamai na to'o e ai kafu she pa na lua whakaholo mui ke o te na sio ke tere noa e na tamai wow beautiful children beautiful na whakaapa koe ke nau sio ka ke nau loto ke nau sio ke tere noa e na tamai pa na lua whakaholo mui o ufi e na tamai brother you're encouraging the children ke nau konokona pe ungana na ke tuaki e konokona pe noa ia mo malanga far from it off abito yo me fola ka wa ko hala'i ai whanau ke ala ko foi claim e taha he ki lahi ai bako ko fama mo re pena na o si pepe ko ready he ke ha talanoa ane po pa ha ko Facebook a tango to e ka mo he ia pa ka ke lava ne po kana be ta si mau fa ko fe ko tai ko wa be ka kai be fe ko mau ko ke pato e foi be ia more ka to me ko ne fa ka ko ke pa ko fa mo re te hango lau e ki lo pa ki to mo ko si holo e ku me I don't have the gift of public speaking e ke talanoa ka ko ha ko lave ko talanoa ko ni ko talanoa mawinga pe a koutui e ai si whanau me hako tupu e aonga ke ku tala noa ki hoku tehina pe a ko toi ke ko whamana manatu ko hawa u mea koe nane u wako hala nane whakaonga ai hako ai fola tini haupi ku ngalo e foi mea ka ko mea be ko mana tu LELEI ni tala ene kap pe no ia mo kon pe no ia mo ko tu al be mea te mana tu ke fangi be na ni hanga e ao ka ke ni ile fola ka ku ha ia ala ke ka ko la ve o wa tu ko pe ka kai siasi vai pe ka kai siasi ku na fit na well prepared te na te siasi ke na mai o talanoa tu ki he to the public mo talanoa'i mo vai fola pe ko en plus ko te tata foi me ko ni ha ko la ma ko man te foi me na kometa tanoa de nai ta fe tu taki ko ngana foto te ko na ko fu papa ko I say welcome to Farehau os awe ki wafu pake mai ko so ko na ta mai na fa ke ko ki wafu fa ke ki wafu o ke sento ki seni me be foi ta ko na ko posa ke pesi o lunga welcome to Farehau ilalo taulanga pasulangi ko seni me ko foi ta ko sio ke ku tola pe talato sayang pe ai pe ki papa ke he ia taulanga pusulangi fu olo lalo pe to hanga leva o haka to seni ate seniti ke alu o ai foi pamu ai foi pamu ko le ke algo botu kai ke fe algo and I know we be essence of other attitude day sene ko ta ke alu pe osangi ko ya fe tu taki ma motu ko fe pamu o wafu e ke ka koe tamai ko ne ka kato e ke ko to fe fine tamai to fine ko pamu pe foi valu pe na ki ne wa mo u ki te fisi tamai miniwa ne kai kakato tamai to fifine ne kai kaka o ke fa fiki pe ko ne kakato pe ko a pe ko ya ho tai mau ta do le si ni alo ke fe tu ke to alo ke ave fo pa bu ki niwa pa ko na ke mantu ko tal be me a ko ya kai pe ko te open na ho me seni mai kai pe ko te fe open na ho me kai pe te fe open na me ke seni mai to ke open pe ni o se ko lai ni pa no fa ka to ke open le wa to go through to ko ni tu bo me ko ta pe ta tu from the very because pagod ako lave e Fanau eki me ko me ta ko me from Fanau eki ka taki te how ai me o ko ngari kovi ai ka ko ngan ko fe ma tu ko ahonia ko political arena with the sphere of the Facebook ai mo oni pe ai fa mo oni pe kai ko kap
kape ia oku, Ako kula ko mai kina ko vei tapu kai, I never won, Paka uinga te ate upoini feka, uinga ke whainga taa, kana tolu ko kape, tena o mai o sio ko peku si whakamooni, From the very beginning, ko paka na asa ku tahu ko te hina ko o laivi, tae te whangeau, The very day, anu lotonga ne tangi, langa fatu. Leo e ku satu koe ki he ku ilo pe koe o pipiki mai pe koe u mea yo. I know him. Ka satu si langa fatu, tai te fange au. Leo na eventually patang ave ki te oro mo to vivile. I donated from day one. Pe au tado silini. Pa ko lave, ka pa te hanga si kape e au foi konga, it's not fair. It's not fair for justice, for heaven and earth. Te si kape e ho konga, ha si o konga he laivi. Uinga, ko hame o mai ku dirty laundry ki he ope. Ha ho Lotofale o Lulu'I Fonua. Lulu'I Fonua fe kaina ki mo fe tau. Mai ulea ku li mai he kakai atau tolu pe, kakai pa atau tolu Christian. Sama de wo ma ulotu. Unbelievable. Ako ko kore to ai na tolu ka ki tuita tau mo ka taki kume o ki time ke sio I hako kulave ko fu live ko ni ko live mahu inga au pito ke tuku ya he ope ko yo ko tape ha o claim ko uia he eiki te ha sio ke ki live ko ni it's a challenge for you pa ko ka he foi me anda te hina e ku shot from the very beginning you claim to be called of God. But I saw you from the very beginning, you have lack of faith. Tamai Paula, those who come to God must have faith. If you don't have faith, because faith is the only way. You must have faith. Deception upon deception upon deception you've given to the public. Ko ma ko lau tal po ho tai mau mai he be ko ki diwa ba ko lau I give you a but still for money ko to tamai ko kakato tamai me niwa na ke kakato tamai to fifide na ke kakato ko be ke fa ve ki ko tai mau pe ko ya close le ka ke to ai ti ke ta senti 400 the very first day os ko ta de fam ya pe ta si li da tu pe Whakaova te wangau, whakaova te tauni manoa, whakaova te ai te au, Tāsilin, whakaova. O hapea ku te hina tu me he o pe tala mai. Pagak mea mau mea ko ni, pagak mea mau ni. Pagak mea ko mau. Ko ngawe ko ni ko ngawe ofa. Pagak mea ko mau ni. Ako lau tonga. Sio LELEI pakitoki hanga si kape au mo judge me. Ako lau this is the same path. Ako lau au laki pe tangi utoko wahe mea, tai whangi au. Pea toki pau, kore peo ku whakarea mai tal mai, lava aha saini ki whee, lava aha saini ko tat. Okay, no problem. Tanaki mea kuha mau inga. Whakasaini atu lewa, katoa kolo whai NGAAHI. Pau satu, ko ki mea ni, ke reach out ai ko ka inga. Pea moe, arewa ka whai kolo tau. He efo, vai poa, wharehau. Mo tawhai. Whapaanga te mea ko ia. Kau mo saini mawahe pia ni ko lau lawe ko ia. Tai maua he ko te hina. Pea kai I close him off. Shut him off. Kai ki te whia lawa ane mea ko seni mai mo ha. Ko tai maua. Tai maua ki seni si. Ko ki wange au pe ia. Ka ko over $3,000. I'm one of the big toners. He's very blood. Now sio ko te hina. I jump. Ko hinga. Ko ngai ko whato mala. Unga te talanoa ko na ko lau. U dirty laundry ahead, I never thought that I will ever expose. Skeleton ni aku. Skeleton ni aku. Tā nima, tā ono, tā whitu, tā walu, tā hiwa. Whai konga pe tā hiwa, o puri au mitong. Tā walu, I believe ko tā walu, na every year ko hao ate ku supply. Ko mo i tonga ko fair. Fair. Pero talanoa ke kai toko lahi pao hanga encourage na toko tanga. Pau ke alu tonga, lahi ko pau saha se ni, ave where e business ke whai tonga. Paka ko talang, ka pau ke whi pike whea, I made a living in Tonga. Made a living in Tonga e whea. Kake te toki talanoa ai, he koe ni. Kai ne mea ko mamahi e, kake, whichever I should call. Pea,
wafitavalu. Somehow I met someone, because I was looking after some properties in Tonga. Property, I need to call it out. Kaya kaya ilo ko ito, tahagon ko ito, the new tenants move in, tako involve i trucks. Pag hindi ako mamaheni pag gimotuan na natulog na ba gimotuan. Kag gimotuan ikaw ngahi hutu ay mo gimotuan ako very respectful. Pag kawan FAKA'API ikaw tanga tae ki FAITO'O pa katobe ko yai. Ko hutu ay up na ako imiyay me FAKA'API ko lunga pa ko algo my friend mo to kata ko ni fai ni FAKA'API I came in ihe waftavalu pero ala tu mo supply fa de gime ala to o pe foi ai fa we wa kamatanga waftahiva ai ko waftahiva foi ai ko ya na ki lai fe me ko ya pero ilo pe ko te we vieto ka pero kalo mai leva american o no foi pe kage hago lave now when I saw him fighting drugs, I look at it, this is a chance for me, part of my repentance. And as of now, I'm remorseful of what I got involved myself in Tonga. Kono mo rin kaya tayo na ilo, my own family, nan kaya tayo. Toki whanau ko na toluia, way later was American, na kaya ilo tayo. O nga na at ba magiging ako na o pasi haton peia o pasi peia kaya I did not ke hanga o tufa ala peia o pasi alu peia o alu na faitere na tolu ai and one thing na eta tu ima pe ku tehina ko ni tama mai pe pa ko whanau mai ke e Tonga ke talatu ko meu talatu it's my own laundry. Why exposing it? Lolotonga koe ai hao ku te ina ko lulu from the very beginning. Ba ko pahulau. O se kone fai tae mau ka te open na ne mea. Ko fene fai lulu ko na tonga ko to ka leo whakaawa ko te umea koe na ne seni mai or watch the whole thing. To watch whakaholo ki mui ne ulai out to the very beginning. From the very beginning and how challenge. Wai ne ulea pa te mo si fai ragi laivi. Te tala mai. Tau I te taki moyaka. Taki moyaka, I drugs from Tonga. 1 year. Taha, I drugs from Tonga. Pakoe hawa. Kau ene foi te mana tu foi meko. Kau ango lave ko ki motoano ko fe cross aki pa loa pango lave te na tolo ko ma te ke siofi kakato. No one is if happy kaki holo. Kai FATA'I, it's a beautiful picture. No, actually, it's not a really good one. When I saw him fighting the drugs, I look at it as a chance for me, part of my remorsefulness, my repentance, to support the very thing, to fight the very thing I gave a hand in Tonga. Now, Pako fatama ko te na o ma talanoa o whakawili mai tala mai ke pako unga ko tala tu ko very misleading la ne u mea lohiaki the public lohiaki public o se ne tala mai o asibai live no me scripture tala mai ko kona ia pako ka ne u mea ko la ko e ako e Fonua mo na tol ko tape ha ke ope kawa ta tangi mai mo tala mai na lau fola pe kone uye ni ko we ne lau maria me tatake lau maria me fai nga we ko ni be careful do not judge him for that very moment. Give him a chance to run what he's doing. Give him a chance and then you watch before you make a conclusion. Jump to conclusion. Very emotional. How about that? Tangi mai manteala ki fola. We feel we are very emotional people. Kalau ton beke tau sio ilo sio. Because we can but tau sio beke mama fola, but tau yo ke fola be fu me hulu ya hulu. Sio nge pe kuna tatau. We be na
Alo hao tuku me folofola pe hei patoki. Tala mai ko folofola Ko ui he ki pa ko tohi ko ni ko malohi ma ko lai fika tolu ape Tala mai ko tohi ko ni ko malohi tohi ko ni te whakamoni ka te moto ko malohi tohi ko ni te tau drugs tau taha ku maami tongani which a very thing te talatu peo it's not gonna happen. Common sense. It's not going to happen. Why Tonga would be an exempt? Tonga struck a fishy more. I read news almost daily. Drugs is a daily fight. It will. They fall for it because they feel this guy bringing hope to Tonga, and they uplift this guy, and a lot of people. Now jealous ke lea taha ke te hina ka taha lea ko te hina no oi vo kape moha Tonga, don't be easily deceived like that o ha taha o tangi mai ba ne hiki hake folofola but this is of God. Please wait. Naku ke HU'UNGA, he's not sober yet we are very emotional people tau toki fall for it pango lau tau offer he tala FEKAU'U. He claims to be a messenger. Tau offer he tala FEKAU'U more than the person who has the message, God. Mela here we toki afe tau offer he tala FEKAU'U offer by tau toki treat him like a king ona lea ka tau kape to sike tamte unga ko lea ke tala FEKAU'U. Please let us love the person who owns the message more than the messenger. Messenger is just a tool. It's a messenger. Let's just treat it as a messenger, and we expect faults or shortcomings on the messenger. But we don't know. Ko messenger be. Ko kake. Ko TALANOA'I ka mea ko loi. Fulahi au te ina ko loiaki ai kakai. Loiaki kakai pa kon wa ofio ke mea. Ko tala mai ia TALANOA'I mo sa stupo ulaki mo hai. Toko, please. Te ki lave te mea ko ni. Whakawa motua. Fua si hova, Fua si hova whikau ka hai man saula. Lahe kau dealing with the deads. Kau taula te vo lobo kau mea. Whakau toa. Put to the sword. Mate ko toa. Tamate. God forbid the Israelite communicating with the dead. Tohi ko takatamalanga somewhere Ecclesiastes. Talmai. The dead know not anything done under the sun. They cannot praise God. They cannot none whatsoever. The dead know not anything. But when, of course, may ni talmai fefe Samuel and HU'UNGA. Fefe Samuel and TALANOA'I with the witch of Endor. Okay, this is a little bit more theological. Or they build I'll make it quick. We cannot build a doctrine we cannot build a doctrine on one verse. We have to look at the Bible, the whole picture, in order to be rightly divide the word. The messenger of God, always an angel. The angel of the Lord came to destroy Sodom and Gomorrah. Angel of the Lord are his messenger. For itotaha ko na deal with the witch on Endor, and the TALANOA'I mo fefine taula te volo. It's question mark. Ko hai uhinga, why God FEKAU'AKI FAKA'AUHA over the no fetutaki po mate. Because ko haman. Ko tamai ko mate, they don't know anything. But the angel of darkness, he can reveal himself in any form. And he studied from creation, for thousands of years. There's the pattern of God. So he delivered the message
correctly. Kago wingan. Hey kai nga'aki o tua ia, other than angels. Kapati tau look through the whole scripture. Always the messenger of God is an angel, not a dead person. No. They cannot worship God or give thanks to God or worship God, none whatsoever. The scripture. Go to Ecclesiastes 10 or, it's around there. They don't know nothing. They have no business whatsoever under the sun. How they not talano'ai mo tupulak, talano mo kunsalot, talano mo be. Please. No. Unacceptable. Ko hauhinga ko lolo ko mama ni South America mo u continente ko ngahi fu channel ko lalo o travel ia thousands of miles. Ai lolo. Ko me vili lolo a fisi vili lolo ha mo me umat pasifiki ko ka lolo ia ka talamai no pe lolo ia tonga. Tonga be ko lolo. Ko me ko ke travel lolo va ke u manga channels ke mawad mo lolo fitu o tonga pe pa tamai ka pau talangofua a tonga whakapake lolo ko puno mo punoa man ka toki tonga. Not common sense does not make sense. Pango glau te hina you may have seen things, but you were not sober. You were not in your right mind to be a messenger for Tonga, use of God, will rebuke Tonga. Mo FAIMA'U pang Lulu'I Tonga FEKAU'AKI. Now look back. Still have Facebook. Kanga hoki Tonga. Have you delivered them? Have you delivered what's your gift you have given to Tonga? Other than, of course, ako lave Tonga. Ako lau na tuai kinau kapeau. Kibotoani. Misiona tebe riliu me whakau. Kei tui ke misiona. The wrong person. The mission, I'm for it. Gango lau, kau i he ku whakatomala. Peo whakamore. Gango lau ku whakamore ko i fee over $3,000 i he project. Whakapapa ko toa ni o top tafahi. Ko lo finei ki wawa o te fisi. Ko e weiki. Pango lau, toko ni he kakai ka haupea AFIMEIMO'UNGA talamai. Kaya mea koe mauai, of course. O kai ki taimi u talamai, kaha ki owa pau ai ka ku utu mo vea. Tamai ai ni ki utu. Aki very mahako ki pesete ua, au ne puaki make for kaha ki owa, ai ke ni ki utu. But overall, pati ke aniko lau na te focus o kato he ni laivi, lai ne loi. Kang mea koe mau he ngāwe koe. Kang mea koe mau. Ola toko ia, toko ni he kakai. Kau tāsiri nea toko lau, whaova te wangeau, whaova te ani manoa, whaova te te au. Ora peko tae be fo i serite fo i mako no birthday, buhapa tae fo i tolu ngau tang. Alaha telefoni ke tokoni ko laivi, ko tangi. Nau whare i, lahi mea nau whare i. Tamaku tau kete mea Australia. Tala ki ai ke tui ano ki tau wala. Tono ki tupenu man tawala ni alolo me he mea Fonua. Tau talanoa reo ki ai. Tamai ku te ina aku ia. Tama nuka alofa au ia. Pa use vau, o alpe wai ki whai mea asi whai ku hamar. Tono ki tawala, alu ke mea. But o kei lahi pe me utai au, alu ke umea pure anga, umea pure ngai mo ui. Ta se mutu pe. Ta se mutu pe. Mo ke pi ko ke to ke pi. Of course, wai ki whangitai au, asi mo ki to ke pi mo mea. Ko tali ko te ina ka te au, tama nuka alofa au ia. Toko hoa. Na unuka alofa pe moa, unengo hau me moto. Na unofo i he mafu ko nuka alofa, ko hala taufa, ko tui mahau ke na keke ke ilo koe. Nofo he api ko na reload ti mo mea. Reload ti ko fe na time out. Kato kato oi fa moe hapa, moe haikom nusi la, takai fe faita, api kau here ta, ko si he ta fae, mafi. Mafi le ta mau mo do no mo be mafi ko ne fare hoka ko si fai ne fi time no foi e ko fine i lo do no alofa ta do ko te na ko lau lai me ko ta ko te na yo no da me ko ta manu ko alofa yo pa ki pa ko ka ne u me ko so te na fa no me be ke ta no ta ke te fa no me be te hina
Koe ani ko lau tangata hala misiona whakaofofa fisfisimua tangata hala. Pana me sai be kamata me sai be kamata ka ko ngana papaki mai be FEMA'U sili ni HOLA te hina. Papaki mai be ani ko lau from the very beginning. Na ke whakaata holo whakaata tuku ma be Holy Spirit o tokon mai ki o whakamama whafangu be tuki be repent turn home come home son na ke whanong ki ai ke on the fence ke sio ke he paangalahi koe sio ki he sio ke he paangalahi sio ke he Uesia on the fence e pa ke ki sio whakaata lo me whakaata Lai ho loia koe. Ai te ki mea tam au kai whiko pata he tāwhatata. Brother, ia hona. Ia hona i lo'i he mea koe tāwha. Pa koe na koe ia pena ni tisai ni nau ange ku nau tāwhalani tonga me ku mea vali me ku mea ave kia he ku ilo koe kono tare niti. Atu kai screen, mash, everything. Ave kia he tāwhalani. Ai ko lau misleading informations. Consistency. Ka bane tu taha pe tu oua e loia ki ko te hina a tonga. I'll give him room because we're not perfect. Pa pa ku hau o tau loia ki. Unga he ku hau. Hau ko fa more ke Fonua. Faka more e ho ku te hina tonga. He was not in his right mind. He's been affected from 15 years of abuse and self-gratification. Hi, or rebuke. Tavolo e Fonua mo talamai ha. Pe talamai tau pe taha te mosihon ke malo he tohi koe, se malo he tohi koe, tau e taha menu osi. Ne foi lai ulaki, nau toki sio, tamai te taki moyaka. Osi pa toki talamai ai, te tau i toko taha. Osi he lai ulaki. Tau ai whamaoni pe. This is the very essence of all your lives, brother. This is the essence of all your lives. Is proud, mo e fie lahi. Fie lahi. Whanonge kau lea kan. Poko ki FUIMAONO te tānoa te very important. Ui ngā kau tānoa le wau ia ki hok taha te hina pe taha. Tānoa te aonga ka taha laivi pe. Ka te whita kana tō kau sharing the word. Whanonge e. Ke hao o talamai. God had called you, Ko alo lau ahe tahani mau lau e folfola e hao me misiona. Ko talamai he kai ke molawa ala ke te au. God is with me. That's ano tala lack of faith. Mata mama lahi taha e kona usioko ka koe lack of faith. You don't have the faith for everything. Those who come to God must have faith. Ke algo fe ngawe ke you do not have the faith. So ke talamai koe malo i koe o tua. God is with me. Ka koe taloha pore fuhu me he hamani. Me he laivi ulua ki o ke laivi whamui talamai. Ko ni wheman. Ko ni popua. O me ke tonga i lere mai. Ko weni ko tari atu. The same mouth, the same tongue you utter the word of God, that you put his faith in him. O ke toi pore fuhu taloha pore fuhu me talo pore fu o se talanoa o hia mo ha mo ta ya he al maki. That's not of God, brother. Ko fola o tua tangata to ate for state many ko. Ko to ta ga ui o tua. He's just a tool in the hand of God. Ko ken to trust ya ka no malohi nothing whatsoever. His life is just a tool in the hand of God. His safety, everything, surrender to God. But the faith in I, mate mo oi, it's up to him. Then I feel like about okay, fit ke ave foi missionar ke tau, it's up to him. He owns the cattle of 1,000 hills, everything. He has the wealth. Ko point ni ka na o kapana ui ko o tua. Na ke tui, God had called you. He ka ke ne ui no e ko o tua te give you the means ke whakahoka ki ngā we. He owns silver and gold. He owns it. Ka koe mena mamahi aku loto. Koe hofo i lai, hofo meki mui.
talange Fonua. Lahe mea ke whai, lahe mea ke whai. O kakai me muri o kuna tari meka koe tua e puleanga, koe tuha ki e puleanga, tuha ki e puleanga. Pamo oni, loa. Nana tala mai koe ahe tolu. Ko alu o mahina tolu ho laivi ko ia. Tala mai. Koe kakai koe me muri, mate he o kuna mau ke tokoni mai, kaku tua e puleanga. Lolo tonga ko ia, kau peki ki he ta messenger, e ku hohori atu, mo ta talanoa. Nau tolu ne whasio he ku laivi. Now, off atu mai. Ako lau, part of my repentance and my remorseful, ako lau, kehe sinina ko te toko wa. Nau tangi he toko wa. O kahe ko suatu koe ni, nau sio kehe lahi ko hono mocking, lahi hono haman, hono whakangai koe ne ngāwe mo nau pehe. Ko whewhua ne ngāwe, ko whewhua ne ngāwe. Pau talangi rewa ko ku tehina. Nuve, I offer my help. Pau tangi rewa ki ai koe ni. O tau pakoro ko mea kau mea ko loto mamahi ai. Tanoa te tau ke te, he uviu ko ngā ko sio hono tolo tau i he kakai. Tanoa tau mo whare i ke lelei ko ana mo misiona. No. Lelei pe ia he ne mea pe ana ia. Kai ke, wanau tange nuve. Aho pe te ke arrest ia ha foi taha poko foi iua, te ke sio ki ai. Ki o mahiki toi, mahiki hake kai sio ke hau ai. Haue, ko wheu ia au talange nuwe, o wheu ia taha tonga kotoa. Ko arrest nai ha taha, talu ho lele ho ngā we, other than lele ho business falani, mo business saini. Talu lele ho business saini, mo business falani, ko arrest ha taha, na ke talamai koe, te ke tau i. Mo ke whi laivi ulaki. Talamai te tau, te taki moyaka. Mei tongani ai drugs. Tau pe taha. Which, ilo rei pe nuwe, pako talatu pe, never happened. And he was picturing a peaceful Tonga and all of those Merino and no. The scripture says, when they say peace, peace, then a sudden destruction. According to the scripture, we are going towards a evil days. Bad drugs will be worse and worse. Evil will abundantly. Alwe ke taimi ko, alwe ke whakataha a mamanu. Alwe ke taimi ko, mea e moto koe, alwe ke taimi ko, kure i whakataha a mamani, you cannot buy or sell unless you have the mark of the beast. We are, bad days are ahead of us. And our only safety is at the foot of the cross and under the wing of the Savior. Tamalu angape ko sio. Sio ke te ngata palasa. Don't expect peaceful, we're going to experience a peaceful. No, the scripture, we are, the love of people will get cold. Bad days are ahead of us. Drugs will be fought at drugs. When Satan, because Satan is still alive, Pako kau ene very deception kono ho te hina. Whanau mai ke ni kau talatu mea koe ni. Man, te kai ke kiria whai mea ulaki ko chambau ki he. Kako maha ko whai mea ulaki na talanoa he. Ene, okay, switch kia rewa ke whai mea koe. Kau ene deception na ainu kono ku te hina. Ki mua ne live ulaki. Asa ka nuwe mo foi post te ne tau e drugs. Pa hua tu lewa. I foi komeni loa. Was in English. Lisi katoka toe ai mea koe e tau ia ke drugs. In details, beautiful. I lo I koe aku to the best of my knowledge. This is the way ke tau ia ke drugs. La he kakai nai fo laiki he ku hamani. He ku foi komeni what I list there. Everything I was in this talat koe. Koe lisi e. Koe mea ke tau ia ke drugs I tonga. Lai kakai ko lawe lai kakai nai for laiki ai. Fa malo mai ko foi lisi. The next day, puria foi posia. A day or two. Osa ko puria foi laivi. Puria foi posia ko ia. Puria ia ka asime ko laivi. Today okay didn't understand why he removed the very thing he knew. It's going to be efficient, it's going to be effective to his fight against this devil, these tsunami drugs.
Mea koe na ulisi, he knew this is gonna bring it to a greater degree, lower it in a big percentage. Whanau ate ki whatatai. Whanau mea koe na ulisi ake koe kong te hina. Ke tau e drugs I tonga, unga I talk from experience. Tau e drugs I tonga, first, whai halapi to the government ke whakatau e fu scanner, cargo scanner, fu mi sini ko kune foi scanner, ko ne pere pe ko e container mo e puha, o si scanner pe e me tua, o tala e drugs I loto. Ko whamamanato mea koe na hiki ko e anko ku te hina, ko this is the way to fight the drugs. Kai alu ia whai u mea tukua ki e ka kai anko lau something is not right. And si ilo anko lau koe love is not there. Ka pana ni whakatotua, whakapana ni hanga o fua tau tau. Anko ka kau ki principle o moi motuani. I can only do unto others what I want to be. The very way I want to be treated. He ka kene ka taki e ia ka hamatou whewhine. Ke hau hata whai ha fo I whakatupu langi tukua ki without evidence. Ko mea koko whakakoko te ina. Whomever, nā tolu o ku whai hala, take them to justice. Ka pau hala ka kai ko ia, whai hala, ave ke whetu e whai hala. Ka ko mea koe nā ku whakakoko ki ai. E ne fo I whatuputupu langi, pesi pe e hearsay. Tala mai, na e talangi e koe. Koe tō tahae. Pako ne tātu koe ko hai whamoni tamai koau. Whamoni au. Lo tonga ne I lo I koe hopo e whiha I tonga no. Choke tae o wha. Ani ko tala tu te hina. Whanong ko tae o wha. Foi whatuputupulangi ko ke whai. E whai e fu puta hopo whakamore pure anga. Whakamore taime whakamau. Whakamore. Te kei na kei hanga ko he koini. Ka pana ke ofa. Te kei shot. O ko hange bea to whiwhine. Te ukume I evidence ke solid. Ko haki evidence. Ko foi aho po aho beta. How evidence, ka ke toi more whakamawanga mo e taime kau loea with the system. He nau nofo ke tāgi fō wea, hopo, uopo lalai koi tonga, lau wike. Choko tai ofa, who's going to pay for that? Ka pana ke atamai lelei and soper, te ke iloi, tāri ke ai fu evidence, ka ne whakapake fu evidence, aho pe tahe o pō os mao whakaifu. Ko eo whaihala, alo ke whetu whaihala. Ka koe, o mai e ko fu whakatuputupu langi, kai ke ha solid evidence. Pako e nuwe, ke ilo pe ko hopo ne fia mo alatu, o collapse mai, lack of evidence. Ka se hangi, hau lau, kai ke ofa, kai ke fonu ofa ho whatawhata, ke asadu, wheweka pako tātu whewhine hawa taha ane fu foi whakatupu langi, te kei ke mau, te kei ke ane pea toki hoka tawa mo kape mo whakarieria e mamani a hingoa ko ia. Lotongo ia, brother, you know, it's not of God. It's not of God. Lolotonga ko ene hau ho tau ke te, o lisi atu e lisi koe ke tau ia ke drugs tonga, erase e koe to'o e koe ka hau ko laiwe tangi ke Fonua, because you were after money. Unga ka na ke sisio, ka pai mui e mea koe te nau tala atu, nau lisi atu, e vave mo efficient ia mo mea ia, ka ke fumao a silini a koe ia, mea koe nau lisi atu. Hau ko tau ke te, amoni, na hao laiki mo whakamalo, me he lisi koe nau hanga koe o tohi atu. Mea koe ke tau ia ke drugs. You erase it, disappear, ka hau ko live o tangi ke kakai, ke whaafai e kakai. Because our people, our people, emotional people. But how about that tangi mai mea? Yao. O whanau me ke lisi koe na anke ko te hina. Tanke. First, lobby the government. Fight to get, lobby, maybe fight is the wrong word. Whakakore pure anga. Try to convince. Pako tui pe mea mai kau government official ke lisi koe na ave ke te hina. Ai koe na ne erase eia. Toia e ku sio ia ka ke maane se niti ana ia he lisi ko na angi ki ai ka hau e tangi ke Fonua mo lo ia ki e Fonua mo lulu e futunga lo ke tau lo mo tau palako e aodi kon fa mo ke Fonua hau ho Lotofale o fa paluku e Fonua tau se angi ke lisi ani ko lau, you know, I'm not God.
But that's how I understand it. He looked at my list, o kune ilo efficient e list, then he remove it for he. O bago puli for posia. Ka mandu ni hono tao ke te testimony. And the testimony ha testimony from malo mai beautiful for list ko na uncle te ina. Mo ka kai te kene like ye. Ato ai risi to oya te ina. I'm not God. I'm not God ke tala lot of te ina, but from over time experience o si ka teo ko ni hanga ko ni sio ko foi lisi ko na wange ka ke mane se ni ti ai. Pa no tu goia. Sa nge kwa logo matatang o whakakore Fonua ke maua haku se ni ti. But now I treated him mau tanga ko ki business ko na te to ko na ko business. Ta mai no ka business ni. O kune tinai mai pe ko ka business ni. Ko ka business ni. Ako lau ko lo ye fia Fonua. Ngau ko ke ma me. Ko ke ma me. Lo toka ko ilo. Aho eu fiwa fenga tu mago aho lau fiwa ta me. Aho ko ya tali telefoni ata. Fiwa fenga tu. Ke talatu ke seniti ena. Kona ko sta e risiti ke toho siri ni kai pege to ta osi aho e tu ta mai ata mai sorry. Ane afi tali telefoni ata. E ta mai akakai keke. But now little people were helping him. And yet, okay, how pe ia o ta mai ko ke ma me e he pe ko. Pako ka ne ufa mo ne ke mo soko ke me fe ma pa anga Crete. My little brother. Soke ne poto ko ni FAKAU'AKI. Ka pa ne ofa Fonua. Aha ko ku ne pehete ne whapake fu foi pomu. Talu e ne whatuputupulangi me tohu ke aho ko ia. Ahoe. No. Pako fe aho ko te ne whapake fu pomu. Ka pa no ka ta ofa Fonua. O si mau e ne tera, mau everything, mau. Ka ka ngako ne tau here ngako. Hau me ki foi konga tera. O ne ilo fuko goku. Sio ate kakai koe ke na hohori atu koe ke whanoko. LELEI pe ki foi konga tera pa os motu os e tera ia. Whanoko sio ke deception. Os puko ia. Toki ko whamoremare muka ko si seni hake foi pose talamai. Kataki ko os e tera. Ko koe te ka la tokoni mai pa ke tokoni mai. Mo whamantui. Just few days ago. LELEI ki foi konga. O si ko LELEI be ki foi konga. Lo tonga koe hanku ia te koe ka kai me tu te rika fuse entena mo whanonga atu. Mo tu mai lai via. Asa ke foi posia. O se tera. Ka pau ko ke tokoni mai pa ke tokoni mai. O si patok asmaya ko whamoremore he mo tu lai via. Kako e tonga. Ko so ko so skamata asmela mata mamahi mo bea. Tonga. Mo na dolu fa to va vini fa to hoa. Ka pau te mo no fo sofi ka kato. Ko ofa ni ko tau Fonua to away with from the work of the evil spirits. How be hata ya he kai how be hata o ala ke toi tapu. How ata hala ke toi tapu, pe tangi mai tau fa e tal mai na lau e fola aho e fiha. Osbrea, pa how tal mai God send me for a mission. Tonga, we know better than that. Starting from today, there are strange spirits floating around. And you use you and me. My brother he's bad. I'm not saying he's the devil. No, the spirits can use anybody. From now on, call it from the very beginning. Call it from the very beginning. I go see why. Because the time like that, malo for mama, malo ham. O se foi we ke fia to kape ke tamo na ni lau kona for mama. Me no call it, don't say a thing. Fanfanongo pe. At the end, porque toki si oreva. Because life ni ko langa Fonua. Is there any element of hate here? Do I tear down the community or I try to save the community from the work of darkness? Am I constructive or am I destructive? Ko talanoa ko ni ke foi wound. Foi pom shell ko si pala ko ta Fonua. They don't look back at the wako me ile son.
O ha ba ta o tangi mai mo tala mai na la fola mo ya patau this is of God. O se patau to sa ia to ta ko hikke to ta ko ia ha ta o le ki me o ki off kape to ha o le ke ko tama ia me o tua. Ko this is what I see. Tau Facebook hanga ulave ko me na fa call it from the very beginning. O te hanga support ya. Tu ko nga ko support ko ya. Ho mai ko tamu kai ki tu tau kape au. Kape ka koe, kape mo au. Mol mal tango tupe o whanongo. He koe live kono ko talanoa. Ko whapapaui, ko ofa ni ki tonga. Save the country from deceptions. This is how I look at it. Pango ulau, na tō politiki ka kata lea no e politiki. Tuku peka politiki ia. Panau whaamu peka ku te hina ke. Lue hanga tonu pe ia. He neongo, ne businessi, neongo ne mea ka iet, e kei mau pe toko ne kakai. He pakoi mea ka na loto mamahi au te hina. Whanongo tonga ki he deception hoku te hina. Hao tala atu, o se mahina tolu, talu alu pe ku te hina, foki pe ki he ma communication via messengers. E ko hori atu, pau hao live o tala ki he Fonua. Ko tokonen ki he drugs. Whanongo tonga ki he hako. Whanongo mai, e ne hao o claim mai tala mai. Toe ngā oe ko pure anga. Lola tonga koe ako o si ofa atu, pau te hao lea he ku laivi. O koe u laivi tali whehu iau ke sapata mai sapat whae u ase bea ko te bō. Te bō ke sapata mai sapat whae ko meni. Fuolo e ku ofa ko tēna. Bō ke pēsi, o koe ku laivi sapat whae sapata mai. Te bō ai o mao mea koe ni, te bō whanongo ai. E talanoa tu nove, koe toko ni en, I'm ready. Koe taimi pete ka mai hingoa, ala te seniti. Kau talangi. Nove, kau sa tu koe kono hoka tawa au te hina, mo eke pe ko fe aunga ni ngā, we paharo tango te hina. Te hina. Koe aho pete ke turn in hata ke kau polisi o mao me drugs. People will look effective o ngā, where there's more, it will generate more helps, more donations. Talu me, sapat tamai, sapat fae, mo sio he ku laivi ko ia. Laivi aku he ku pēsi, sapat tamai sio talu me taimi ko ia e ku whaangongo ko te hina. Pe mai whakaku. Koe ni, nau tāna kei. Tamai e lai sen, nau tāna, tuku lai sen ni, even with that, whawhawhaka, ai lai sen ni, pa nau tālangi, ko tāna. You don't really, ko tāna, ko loa pe, ko tāna, tālau tāna, mea ko tope post, nau, mea nau tāna te hina. Ala te utokoni me mea post, whamalo ka hai, spela mai hingoa. Tuke ka pako ne sio ke he, whare koe wholwhola, pa ki whemao ki whahaha e tau, moni pe koe, but we are tongan. And we are still human. And this is not church. This is our public arena. Kapau ke konseti, kapau ke kore. You have to find ways to appeal to the people. O inga ko kapate pe whamalo ka seini maasi pe ko hai, ko ne donate me me ne whakatau e whalande fia me whalande. Seini maasi will not will look at it, I want to do more. I want to do better than that. Talo ku kore mea koe me kamatanga, I don't really see. Pa koe, whanau ke ku ofa tonga. Whanau ke ku my offer to my little brother. Mo o sio he ku laivi koe sapatamai me sapatai mo tari whehu mo whakamuna ai. Pokala mo koe whakamuna whangalaione. Au talangi. First leads, for lead te tolu, o se ku spend away over $3,000. Tanke, ko ofa te foi tolu afe. 1,000 per lead. Tuaki o tanke, tuaki ho pesi. Pego pesi. Ko koe te ke mai foi lead, ave ke kau polisi, apprehende kau polisi o mao koe me trucks, koe tahafe. Nane ki mensin pe e ne foi live kai ke ne talatu e tahafe. Ano ko talatu, ho hori e toku loto ke mo ui ne polokala ma, mo tau e trucks. Ane ku tanke, tala mau inga ko pe tahafe. A lot of people, they will go for it. It doesn't have to be known. Ne whakasiosio haki mea ke maua ne taafe. O nga koe ke whaha, koe ke surrender any name. Ko loa pe ke tala whai, ko ne rau tanke. Tanke kakai, report me ka koe haman. Ai whai, ai mea. Ko loa pe ke mea whai rit ka koe, pasi koe ke kau polisi. A te ke kau polisi, apprehend, ka pau mau ia, whamoni, ko ne rau tanke. Ko mahina pe mau koe ice. Ko loa pe ke prung mai ka polisi,
mo ni ko na ba na tangke ko la pe ko fa pa me polisi pe ko ma haki haman haki me pe sta pa mai ko dan ko la pe ko so haki na ki la i pepa mi a polis sta pa mai ko foi ke si fica telefonie ko fica telefonie na ne o mai fica telefonie na ne mai foi lit ta i hanga tonu na tangke ko foi lit tolu lo ki lit tolu tang tafe songe ki he to koni na mau atu ke fai ake ne ngāue kane ala to talatu o toi ngāue ko pureanga o si mau hanga ulau ko my witness mo oni pe mo ke pe si sabat tamai sabat fae o koi one of the two ase eku talat ke public talat ke public to kone polo kala mani tau drop sin toma o fa tu ke be ko ya albio ai pe ni me ke he yana pa o tu pe ko pe could be o nga foku hau mi motu tamanu ka lofa ia pake ke tai to ka ia o te hina nga ko motu matai niwa pake te hina sometimes kapal te ta to pe to lo to nga apa o te siola o te pake tonga my dirty laundry was not supposed to ka ki tonu ke mai fo uri HUA'I pe ko ha fisio mai ke nam ku hu fa he tapu ka ke mau e Fonua he ngau e aka kai they are not in sober mind ho ga e wafe me fe fini ha ko fa mo ke Fonua fa mo my little brother was not in his right mind was not in right tae offer ka pa ko ma to fe fine ke hau hataha o alo tuku aki without a solid evidence he kai whawhaka more ke pure anga ke hopo lau wike lau kunga fuka evidence solid the church won't buy a whakamatala a whakamatala ma church ke atu ma palangi ate for solid evidence ko hingoa koe ko iai ko whamoni lai tae ko me I aisen ko me ai nei mauaki me ai mo me mau he church o si ilo pe te hina the ilo vata we Fonua the ilo is not a case, it's not a real case kasi albo fai tai ofa ki he to fe fine ko ia fo da te hina ka ba ko ta to fe fine ia ka ba na ta fai be ka ta to fine ka te ke alo tamate ta fie me a be mo ha o ai be ta to fe fine ko ha evidence tai fa poto tai ofa from now on fai taki mai ko tau ke te tau le be foi lao ko fa mana to tau ke te ko ta foi lao fo fai be ka me a ko loto fai ki ta kau ngapi ka bana ke le ke foi moni ko ia ta fai fa fu pe fai fu tau fu tau pa ko so kliki ha ke ki me ko ta huinga na ka ke to so be lai ulo ki ospe ko ia atu me apa se be kai te fesio ta te me wani ka me na kai te fesio live sa ba ko live o skirikiria pa wia ko tele pe ko he kai vevela te hina how ke ari ko lau me ko ta ke sio you're not the right person to hold the scripture how ta mai God of God ui ko ke ngau ko ko malohi ko te tau ia ka tonga ni mo drugs pare ia tonga ni ka ko lau ta lo pore fu me hawa me live ulaki ke live fa mui ngutu tata po ke tala mai ke falala ke to malu ke ngutu pe ko ke tala mai te ke ha te ke sio ko to tongi mo ha talanoa'I fo hia talanoa ta ia au to far maki the very mouth same mouth you uplift God the same mouth ke haki pe ko the very message na ke fe ma ko ke hiki o lu pa ko lau e anga ko live na tolo ko ta te fira na tolo na they breaking the bread lahi ihe ope na tolu na mai ki to ko me ngau na te o tua God of God same mouth they preach love and humility the same mouth o ku pole fuhu he ope same mouth ate fa ta ko ni teina fa no mai ko Paula he was sitting at the foot of one of the scholars of the day Poto ungalo hingo scholar ko na yako Paula he was a rabbi he was a smart person
He was the top scholars of his day. HU'UNGA Paula. He was sitting at the foot of HU'UNGA. Smart person, well educated. He was a tough person. He was a soldiers, Jewish soldiers. From a mahi. I was sure that I mate. Tolmakayo Stevenine ko tua Paula. Nei ai. Tangata ko fuhia Paula. Alu me sinagoge ke sinagoge tahalu mai e kau Kristiano toho ki Jerusalem. Aho na uia he eki tamai Paula. Me akotokotoa e ku hia mo ku me akotokotoa more kotokotoa. Ka te mantu e Paula. Ene hia mo ne whakamamahi tā mate. They were doing this. He was doing it at the CS. You know, he was thinking he was doing a service for God. You know, tā mate toho mo me na tolu ko na whawhetau ki he lotu to Fonua, ke Jewish religion. Alo, whatangai ko ni ka Kristiano. Ako na uia sisu. Paula was a humble person. Ko lea ko ni tonga. Whanongo mai. Kau whewhekau. Tuku ai pore fuhu he o pe. Paul. Servant of God. Poto. Toa. Tamate. Mea kotoka toa. Aho na uia sisu. Hoko Paulo koe fuhu pe a kalaisi. Kai ke te mau koe. Aho pi hala ki tamasikusi ke puri hingo Paula. Kai te mau koe nei ta'i e Paula. Kai vevela e hai. Kai vevela e hai. And he never posed of his past. Me Paula. Ka toa mea koe toa koe ni. Nothing. Trash. Everything. Ka uke ne mau kalaisi. Mau ka kalaisi. Whamanatua ni tonga. Makau whaiwhikau pore fuhu ko he ope. Aho nei uia e sisua a Paula. Hauka Paula koe fuhu pe e a kalaisi. Te ke lau me hala ki tamasiko sike puria hingo Paula. Na e haha Paula i whena. E tā na e kau i mai ai toho. Toho ki tu a kolo. Talo makai. You never listen. Whanongo he wholawhola na e fuhu a Paula. To protect himself. No. Paula was under the service of God. It was up to the will of God to save me from this attack. Mono tayo Paulo ka, Paul. If this is the will of God to save me from these attackers, so be it. Pabau te mate ay ko finangalo ia ay to tahana ni FEKAU'AKI. Ko aha ko ne finangalo osio ko anga. Te mate. Pabai ko ano lau. Hala kita maskusi ke puria hingo Paula fo. Kai ke te mau ka na hoka Paula mo ko tam. Just to protect himself. Maybe tau lawai. Ta Paula me fe. Kau i mai ai me fe. Toho ki to akolo tolo makai. Fu upe a kalaisi. Fu sana fi ta ai. Aho ko na ui he eki. He became a fu upe a kalaisi. Ko fu nga ko na tala tu. Talanoa ki o ku tehina. Nuve. Aha ulaki ke life ka osi. Ho ha o talanoa ho hiam ho pore fu. It's not of God. Ke hea mo tohi ko ku ke puke. Ani ko tala tu. Li ake tohi. Tuku he koe kakai totonu. Una ilo e tohi. Whapoto anke na hanga talanoa e tohi. Not you. Pana ke haha. Tuku te tohi ia ki kakai totonu. Hape koe o ha. Ho ki businessi. Hei mao e peho se niti. Mo loi aki e pe kakau kake mao me eia. Kake mao ha me eia. Lotong koe au mao pe se niti. Okay, lelei e pisi niti. Ko lava ho print mo tufo me unga koe se niti umao. Koe se niti umao. Tamai pe koe kake o loi aki e o pe. Tamai pe koe kake mea umao. Whakaova te peho te hotau ke te. Te niti whakaova te wangea. Tau ni manoa whakaova Pau ko whanongan ke mea nau. Kau ahe, ko rengi, toa tata, tere kawa. You misrepresented the faith. A whunga waka kou ke iai. So when, talu tupo ku iloi. This is a picture. Kakai ko whunga waka, kakai teu lelei. Kakai matama. They look clean. Teu lelei. Kau he umea ko admire your faith. Funga waka ko ke iai, kakai teu lelei. Look clean. Na ulia hona, kau mea ne tala kamato. Cleanliness is next to godliness. Hango ke fi kowe aki koe fusi o kawa.
fie hia ki ko fusi o kawa mo kepi mo via so de uta alo fai me pure anga pe be lava to ke pia ko ke lava o ko ke lava aki tu penu ia fe ma ko ia ki hao ngai fu tata tau ngai fu tata tau Angola, you shame the gospel. You bring a reproach to the gospel. The very gospel he wanted to advertise and share with others. You're bringing shame. Said kakai, pe kakai o. Elo ke popo i ho faith. They don't. Popo e kava, now popo i ho faith. Funga waka teu lelei as a son and daughter of God. Just teu lelei o. How way of fucking who fanga fatapu faka mere ka kai teu lelei ho funga waka me agua koi teu lelei lea faka lelei lea faka apa mo ha nam lelei mo manu me lie ka kai ho funga waka ka ki ha koi o faka mere pa ko uhinga ia ko lau sio pa lai ulaki tana ma ulai ka ke ofesio ho ta ke te ko ia why Kapana kei mo eta whaitangata. Ko tai pe ko maki ua hufanga whatapu. Ko fusi pe heo ke moke haa. Ko la rekini koe. Kei lo eta whaitangata. You're not new to him. Tawe pe ko nakai pe te fesio HOLA'I. O kiri asa ko o teu. Kaya ngata sai e. Kana fusi pe hao ke mo. Kau e ngahi ako. E ta whai tangata. Kaya ngalo iau. Mea koe whakaapa. Mea koe tauhi waha. Mea koe. Tau te whito ke tauhi vei tapui. Mea ena wako me ta whai tangata. Kai ngalo iau. I lope ku whatu whawin. Mo where ku whatu ngai pe ku to whawin e wala ku tata o longa mo mini. Koe poloka te unfriend. I do not want to see it. I don't want to see it. I lope ku to visi si. Chata ke whalilia sa te ke whanga teu. Poloka. I don't want to see it. Habi ku ngahi whaapapa mo bea. E nuwe, kau ne mene tō kaki he ta whai tangata. Nau tupu ake no Lotofale. Ngahi Lotofale lelei nau tātakai o loai. Kau e mea koe mea he ka pe ngalo e ku he ta whai tangata. Tauhi vei tapui. Teu lelei, teu whaapapa ke whangatu whawine. Ahoni, sea mea ta tau ke ki whanau. Tapui o nau hu ke loke tami whewhine. Nengo nau whae muri nau tō. O whanau, kau whia si tau na mau i tonga. I whanau. Mau ki tonga hala ke na pota hui le whakatonga. Ngana u whae ha moa wina tō le. Mau ki tonga whia huloto. Whia huloto na osi. O mai u lea whakatonga kua tamaralahi. Pea ko nau tolu nau ilo ia mo ki whanau. Nau si whia so ke ki whanau. Ahoni, ko sino hu whanga whatapu. Ko i heka mea lere o lope ko ki whanau. No whai ka mau ki ngau. Na tolu. I whalai tau taono. Leka hoko ne. Ngalo e pe ko tana ko ki fa ki ko to wala pe ko e ahon na palpare ma api me to talo be ma split boy hoa ako no fo no to ta pe talo me wa ta iva ta ko ta lo be ko fo lo be time to wala ko i tai mi be ko one of these days I will talo Mrs. Right to ta to no ku separation of my marital status, but I still have access to my children. They come by, na mau si eva mai ba. O ve FEKAU'AKI. Pa ko wingan, ko si teu si whanau, au ngā whia la. Neongo, mo ki tonga o palpare mai ko ahe. O hinga be ko tan ko na ki involve ko he mea koe. O whae mea HALA'API'API. Pa koe, kau ne koe ki mea teu whamana. Ok, me teu hau ke teu. Nove, kau e hui ngalahi na ka peko te whia si HOLA'I. Sa take matai whakasese le, hu whangai watapu. Lea mahino, lare kini koe, peko hu whangai watapu. No, fusi pe fu ken mo.
Ana ke mo e tatamai ko e maki ua, hufanga whakatapu. Penga mea ko ke kata ki ia e tau hako konu tau ilo, tau tupu mai ai. Kakai ngā aue. Kau e mea ko fisfisi e sa tuko ka koe. O hao kore pe. Kore pe. E ke tupu pe Lotofale lelei ko tangata iki ko sana ngā aue. Ilo he funga waka. Fere a whare lotu LTS ai tonga langa ho tangata iki. Sana ngā aue. Whine iki ko whiwhine ngā aue. Na ke tupu hake ho mo api. Whare lelei, whare funga waka. Mao e mea ko toa. Pe alu lelei pe kau tama. Ko koe pe mo toti. Mo ki aka maka pe mo he tawhaaki. Nuwe, ho laka, ho rea, mea ko toko toa. Mea iaku. Kau tiuta aku na whano i ka tia. Kau e mea nau ki taimi nau ki hehe e kou whae ko i tonga koe o mea. Kala me koe ki heni. No fall. Reflect back i talatala i whare. Kau e fui api ako i e ua influential in my life. Kau ki taimi nau nofo me whai tangata. Mo fui tae nima nau he koris tonga. Tō kaki, kau tiuta lelei nei whana mea ke te au. Wai fui tiuta e tō tahe au stand out. He kai beta ngalo ki mo'ui. He made a very positive impact. Kai beta ngalo ki mo'ui e tita koe ni ngā rea mo ngahi. Tangata tafulu whakauri uri. Ka ko mea ko tapu ke rea. Sotia pe mea ko toa. All truth. Teu i tangata Tame teu. Hoa mata pā koe. Mo si kau mata apure ko ristonga. Kau mea kai peke ngalo iau. Koe talatala i whare mo ako naku koe kau mata apure ko ristonga. Hope one day te whoki o ako nofu. Au ku laka ange ko whapapau. Laka ange ai ako naki e kau matapure koe whare mo I he Lotofale la. Tala mai teu I koe ni. E ke hohe matapā koe. Alo aunga ke Fonua. Alo aunga ke siasi. Me pure anga. Ona ka alo hoko koe whakakina. Ka ke alo o aunga. Koe langa Fonua. Pau mo e tai e mautolu Ko ha me tangata iki me whine iki o kai hao. HOLA pe koe koristonga. Ma one day si whafoke whanau. And hopefully those messages, those values will come back. Talatala I whare, kau matapule. And admire koristonga, you know, maybe another time to TALANOA'I. Kako api ako si teu e motuan whana mea kai pete ngalo. Funga mana mo'ui, mo si whae tangata koe. Pako pete poni, te mo whatonga e pe. Nau tolu whanga where ni, kai na sore te hao laivi noa ia, o laivi teunga noa ia. Tau hau ki te teu lelei, patu hao TALANOA. O si whamatala pe umea koe niko ku te ina. Nuwe, teu lelei, kai ko TALANOA ki kau haua loto o hala tau whahau. Ko TALANOA koe nā, ke TALANOA ke kau pisope. Kau pātere, kau taki maalunga, kau FEKAU'AKI, kau HU'UNGA. Hei ilo nā mō whare lai tu nau. Awhia Huhukia, Kota nuwe, teu lelei. You're speaking to the nation. Though, peko haho ki whakalotofale, it will end up every corner of Tonga. If not the whole Tongan community worldwide. Whaki mea koni o si tānau ke toko kangu lau. Ko leka nuka lofa whukia. Kake lava e leka motu. O whakapoto atu ke leka nuku alofa. Pea, awu lau, kau e mea ko he kapite ngalo si whae tangata. Mea ko tauhi veita pui. Whainga mea, ka he tauhi takaya. Taksi tangata eiki, manatu peki ai, alang mo ki whanau, kai peki whangalo, whahe ngoa tahu ki whanau, ke kua kolo. Ilo pe dupu. Ofa ke si on kolo koe nea. Teu iau. Tā koe, pakoendu e ta ankolo, atua. Ne watalo ku te kake whanau tō tahau tānoa fuhu, atua. O whea toki whanau kakai kehe, koe ta ankolo koe laione. Alu pei alo konai fe mo fe konai fe halau furi o sepia pe whae a te takata. Alu nofu ai mo kona, o duapa, hata ini foke ki te whis, hau nei afu, hoka toko taha mai pene hau, hopo I whemeni vai pua, kakau, vai malo, lolo ki te whis. Ngahi, ano ngai utana ke ko hia moni. Ko whea aha koe ne whapapake he toa
tuku e foolishness, hui sa tō tai. Alu ta tō ai, mo ki iako, very little education. Pako ni duwe, mea koe hawa, koe mo ui whei lau lau. Mo ui whei lau lau e ta angkolo. Ki iako koe GPS a tefisi, lolo pipi, hawe mene ki iako koe iau, ala ko whawhai sa tō tai. Alu mani ki whanau, kako kulau e nuwe, koe koe whelahi, tai hai o whatot whare wahaki koe, mea koe, no. Ai whelahi o ai mea le, so koe angkolo, alu whelahi lo fuhu hoka, koe ke, ara koe pewa tau whangawhai, koe ilo pewa whae, koe ke holombuia ma pore fu, koe tui ke whanongo pehe whae, tai o, ilo angkolo koe nei whe koe, i soreki ko, kori mai rea, oku koe pewa ke toi ngaro e kori no, tai koe mea, koe si whine, koe mau whine iki, koe ki holombuia, koe tangata koe peha, hoka, o nau ilo ku haimanu, ku ai ki mea nau tohi, ki lawe ke whine iki, koe whine motoa nei whela, whine iki, koe mau ki awha koe ki te visi, koe loto la lahi atu, koe ku whamara koe ki taka kore atau nuwe, tua koe hia, hia, whe aha koe nei ui e ki husa tō tai, never, koe tau e walu nau nofu e me tāng kolo, koe tau whitu, te kai ke whanonga ka tu au tānoa hia. Fu hia, toka ala whanonga kakai ke ai hia e tāng kolo. Te whanonga au tānoa hia. Ko te eo ofi ka pau, mau ea ka laisi. Pa koe me eo ke peke te ngalo e nuwe, me na wako me tāng kolo. Sana ngā ue, ki ia koe loi ki ia koe. Pa koe, he kai, you cannot deny this, kai ke mapena ki kisisi. O atu ko hika no fitu hiwa ko valnoa ko valnoa ta o sai me lele ki school mutu ki kalasiona porque na kalasi ni mai tevis o sai me ko ngau ko me mama he lo tonu ko tata no te me ko ni tata tupu me ka kai ngau na ke tupu he falo to fare ngau ka ke ha o kore pe lo hi aki ni ma ko pa ko ni so fi me ko te ko fa mana to ni ma tatau ke kore ke ka kai ke mo toko ni mai ni mataha ke haki ka kai ko to to o vale fo be ko tato ko you're not sober lo le tonga ho kore to koni ke ka kai haki e ko atonga ko to ki la o ko ulai ke tala mai ko ki ta ha siasi tabe moni fa mai tabe moni pa ri mai ni maha kore shame ko ve ka kai ko ne to ko ni ko ka kai pe ko ke te haki ki la lo kakai ko te give you a hand, lending you a hand. Te so ke anko lau, the very thing na ke seal ke tu aki, ke te haki pe ko ki lalo ki kere. Sad. Pako kawe point ko kore ko nuwe, ko it's a shame. Kakai na tatupu ai, kakai ngā aue. Pano ko lau, mo ki Lotofale, sai pe na tolu ia. Ko koe pe mo toti. Ni mama mahi whakapiko, ko pena moa truck ko whakapiko, eho! Hu whanga whatapu. Kore whamoribore a tonga. Kore whamoribore a whanawa ho iki. Whaalunga loto. A stupid, a strong filthiness and stupidity. Pau ki atu kai foi fekau. Feka. Tui ke ongo ke whatu. Nuwe. Talo tupu mo e whakapiko. Ni mama mai. Koe ke hoko ko tamai. Koe ke hoko ko whae. Family tau whae ko kakai loto lalahi. Kakai na nau ngā ue. Ngā moni e. Tasi angkolo koe ki ako anu ko lau. Ui a paula alu sato tai. Hao ngā ue i fua ka venga he lotu. Fua ka venga he ta family. Tau he whangatu whawhine, whaifa tōna ke, pana ke si ope wala tiko nei ki tōnga. Ala te peho tau ke te o whai e mea tatau. Whahifo ki he tōna ki. Kau mo koe, he whahifo tōna ki, me he tatanga tātua. Shame on you. Kore pehe olo ke ha. Na tai tupu he kakai ngāue. Kau ingai aku ke ala trucks ko easy money. Ko whakapiko. Tonga.
Unga e ku talanoa ke ngata ne aunga pe ko teina aunga e ka taha pe o have a humble heart to listen. Ko e mo truck yo ko mo palpare mai pe mo toti. Ko nga ko mo ni mo mamahi. Tesimonia tamalahi sai pe ia. Ko mo tamai sana ngau. Anu lau na tolu na ilo ko AFIMEIMO'UNGA ka te vewe enta ene tamai. Pere u falot se LTS lo langa he fusiana. Jana feima. Alhake koe o mau i ngongo lelei ho tamai mo fae mo family e ta fanga fae ko ka kai loto lalai. E te fisi. Tupu kai nuka alofa, tupu kai te fisi. Tupu hake teke whiri mai, teke whiri mai lai taka pau. Teke whiri mai fu whare papa. Pau ki o lunga, rentu. Ai masima vai tua. Ke he sima e kolo, ke he sima api e ta whanga kui na utupu. Teke whiri mai ai. Ngau e ta whanga kui. Kakai ngau e. Na ai ho nau loto. Fua ka venga lotu, fua ka venga luani. Naka ke kore ka venga luani ka kui nga kakai na e. Ana maf. Naka ke nau kore pehe holo he o pe. Kata ke whanau ho eiki, mo hawha lunga tonga. Fe feka e fekau, he ku fe feka, lulu hoko Lotofale a tonga eiki, a tonga kotoa. Vātau whanau ho eiki. Ngau e haku Lotofale. Pako hinga e ko kore whamore atu. Tuku ke waloki, hoku te hina. Shame on you. Kore pehe ai. Peto kone te kakai ka ki tanu ka ki maaku mea. Ka ki maaku mea aku. Ka pau nei teki sione te holoki maloi ai sake. Pau teki sio e api koe tau panga kui. Ufare papa. Pou ki o lunga. Rentu ki he. Sima vai tua. Kai nga te fisi ko. Kata kango lau. Wai ha whakamaa e ku laivi. Hao mai me ai aku whakamaa, whakakaureka, whakawhine mātua. Tonga. La vea e Fonua. Pau ke o te whi whekau wheka. Whai ake ku kore whakamore ke Fonua. Moi walo ki hoku te hina. Tuku e kore moi whakamaa. Ka pau anau nau tala. From the very beginning I told you. Na te cham ke foi misiona tonu. Lack of faith. You didn't have the faith. He kapana ke tui ke o tua kona ke lau tohi ai. Ke talamai e oku ne mau e siri wame koula. E ne pakoen. Hatu ke tā pesi ka unga foki ko whakapiko. He kapana ko tangata koe waho atamai, waho loto. Alo ai ho loto ai o loke ve me anoa ia. Tangata koe ku loto. Ngāue, nā tonu ke kamata pe koe ngāue, whakamore pe koe. E koe sio ke kakai, hau mono ngahi ola. God will speak and appeal to their hearts. God will do the speaking and talking for you, not you. Te ke hao whakamata whasesere mai mo, whatupuita ke kakai. E sio pe kakai ke effective ho ngāue, o ngā ke tō me by faith, kamata ngāue. Aki ho iwi o. Toki whakalahi mahe o tua, appeal o toa ke loto kakai. Ngā sio kakai ke effective o ngāue. Nā toki whiu kono tauwhie ai toko ni. Kako ngā alu po mo he misi wifi aisi pa ke hau o lulu a tonga. Tala mai ke talanoa koe mo tupo ulaki, talanoa mo kui Charlotte. Tonga. Nā tolu toki hu vai ua mai kātaki, o te musi kape mo tuane. E te kei toki maha teipa ke tsioi. Niongo ne loloa e ki laivi, ka koe laivi mahu inga. Kaua ni he laivi mahu inga taha, o mai ke he ope. O inga he ako e taha ko toa. Ke tau maa rea he ope, tau rea koe tonga koe. Ke rea, o ke ilo, koe ho vei tapui. Ke rea, o ke ilo, koe foi principolo e toi tapu, wha fatu. I can only say what I want to be said to. Te urea ki pe mea ko loto ke rea mai aki.
He ka ki lava tu hi fota. Mo ka taki pe ko no ko tu hi fa o te na. Pa ko nga mo ma pe foi fakau. Mai te hina ko ne haki atonga movete. Lulu pe palaku e o pe. Ako si kore ki ka politiki ko no pase o le futai. Ai me fu ulu I feke. Brother, if only that was your sister. If only that was your sister or your mother. Peko ke si ilo. Kakai kono na pose o mea koe ni. Na o si ilo. Ta e pau e ke si. He koe ka solid evidence. Kau kore ke o pe. Nau tolu kono pose o le fu mea koe ia. Si o mama mani. Si o mai e mo e o mocking. They will mock our little country. They will mock. Tau ka e tau ki motu. This is the chosen little island of God, who claim to be Tonga, and God and Tonga are my inheritance. Nakapoke Kristiani, think twice. Pausi o le futa wai ulu I feke. Tau fefine koe ni. Whakaai o lunga. Brother, ka pau ko o whae ia. Koe hau hataha ai pe hei. Rotongo ia ko ke ilo, kakai ko nau nau tau whapapau. Ano ko lau, I'm for justice. Popo ke programa nuve. Popo fefeka from day one, you're going to tau your drugs. Because you're now ilo na e FEKAU'AKI. Kau he konga whato mala. Lu watu ku I vike. Tau. Ke una ko. Oh, ko lau ki fai taimi no pena ki. Ano ko lau, paka ki kau e no tufa me ko foi pasi pe do pa alo ia. Kau ne konga whato mala po I pese tau ngau e nuve. Nau ngau kiri ako sa tuko ke ne matai fa se sere mai hufanga FAKA'ATAMAI. Fusi fu ke mo ia. Kau hanga ke heu. Sio ke pe mo atu pe tokoni. Ano ko lau, kapana ke mo I ma ankolo ko ta I peo toisi e mo ui. Koe ki kakai konu topu me mau whangawhae, koe tai mahino atu. Nau tolu konu I noto nuku alofa una I loa a mafi. I kau kona fe pau atu me ea koe moloki e mafi e munga. Koe feti koe ia, si e whae. Mafi. Whanhoko koe mafi. Si e whae. Koe ki kakai koe temuna uitai koe tai mahino atu. Pea kada kai ke, nanau aina tō mea tō tōm, kai nā tō whakatupu ke. Hau hataha o hala mai, kai ke na holo mui na tō. Au ke whae, ilo iau, ke basketball o me mea. Hau ke tōlai kai tangata, mono hele pelo e ku whae. Whanau talanoa da kai umena una tupo vi tonga. O si, lua me mene whakamalu o si hele pelo lato. Hau ke matatu ko leka kai tangata, hele pelo lato whakamalu lua me. Kata ku, koe whainga tai mahino e kakai koe. Kai ke, maa koe vevea. Kai ke, kako tānoe nuve. Kakai loto lalahi kakai koe na tupu mai ai. Kane aina loto lalahi he me a totonu. Na o whai lotu, fua e ka venga e lotu. Paka kawane mea koe osi e ku tumutangu tu te hina. O tonga tengi hia hota Lotofale, he more ta whae koe nusila. O sa mafi pa hoko vegi. Luciani, I Nusila. O tonga tengi hia, hota Lotofale, e abisia, ka ungai whaka you're not in your right mind. O tonga, tēnā, ka pauten mo scroll river ki live hoko, hau si popaki ke whanawa Luciani. Whekau ngā mamai, tui mo ki tawa ngā. Neo ngā ko whuatua tae, wheitu umori, kaki hatonga ia hen, e ose mahina ia weu, teko whetalaka mo hatonga. Te whetalaka mo hatonga pate alot ke wheitu, uki toko vare mau ki kautonga. Whuatua te nofo muri. Ako lau ko teka toko tahalo pe uia. Ka koe hawa. Koe poini. Ai hawa. Songo ko ki he ai. Lotonga e apisia, lotonga e loi mataia to whanga toko ua koe nusila si mōre nau whae. Pako whia lau pe. Eku apisia hoko he waftafitu. I don't remember seeing you. Fai mea koe family, I don't, apisia ko aku, I don't remember seeing you. Fai mea ko ho api, ke sio mea ko ia, o ko tangu tō ia. Popo e mea koe family.
pa ko lave tu po ke si kakai ngau e pa na tolu na ilo iau ko ki foi konga kono i von va ka truck ke tonga ko konga ki mui na tolu na ilo tale ku tu ta tu tonga ko ta no ko ni ko ta no ko ni o nga ke malu iau pe ni ko ala ko truck no talo tu dai tonga ai piu ki motu na le Amerika u na tolu ma kau nga api me na ilo lelei pagu ko ako no ko ta no me ko ke fanong ka poko i te ringa o bukan nak siro pe ko au tonga fua ka venga e family kai ki te fehu ia ko ia pe te fehu ko ia na do mo ki ka ngap na pe ni ko alo fua ka no ko ngapi hala reva no lak nofto tonga ai si api muia to ai we look feel them you know se tokoni na ilo ki api ko na muia ma tolo mo no ko alua to e sofa ko mo henga ko mea ngai kai a lot of abundance of tokoni mo tu ani ko ka me ko lau me tau ankolo na tupa ke ko Lotofale sio me ko loto e fiafi sio ke me ko ngawe i mo tu ko ki ako ko loi apito ka ko ngawe ka ke lai famatal ko fuge ko a honia o lai famatal o mo be ko ha o me mo mama o ka ko fa vai moala pa ko talanoa ko ni ko talanoa ko ni ko hago ko ngai ko ngai me ko ne ako ko me ta angolo enu sana nga u ko me ko point ko talanoa ho ha ko le pe holo ko le pe holo kakai hange ko ka ha nima alo nga ue ulahi mea ki whae nga ue waha tare niti mea ko ia pe toki tango lau the God will speak to their hearts and they will bring in donations kai ofu kore mene ki te tupu tau haka kai kore nuwe ko poina ko whema koe ki talanoa tu pea mako o taimbe ki ose e laivi kakau e ngai peko ko mana tui na ko lau o si le ava nuwe te ai whakare te os ka peke fu poto ka nuwe moe pako kule ato ako lau ngā ue lelei na ke hanga na kamata aki na ke ilo e ku tokoni o koe ke fo'o io ke ilo pe koe ia au koe te tangata ko atua tau ki tonga tāna ke family tau whae ai tau we end up reunion tau reunion te tangata na tua tāna ke family ku tamai reunion na wariwe pango whanongo me ke te tangata ko atua whanongo mai ho te ringa ariwe koe pango tāna ke kainga ko niu tapu lere be niu tapu aha siya kau hamuan te na mantu ibe pana ulawe at ki me ofa taini kuini mama o ne unga Fonua ne bai ma fu puha feke mo ave ke fai ko no foanga afanga ki se kainga ne tapu ina to tau lere ai u tau o hiki maka amerikani lere mo ui so utano de ke me ko ofa Fonua mo that's my heart Tāna ki kainga no tapu lere me kainga no tapu pana me ke wako ke sea o tapu kai o fu ke kita we ta uango fu tupu sio fe un abo me sekretari ave sea ai ave ka ngalo ko fate abe bu hai o ko tupa alu sea kai ke tāna ki mo kau te ai ko mo ki kau te toko si tāna ki lere me kau te io ki no foanga lere me ko no tata lere me kau te vai mandu be me of course su tukuna pe ko fa vai fa fu ma ke wa fe maua ko lai ni ko ya na lo te tokon mi pang na puli mana e te mo tu hala maka tai me ata e me fitu ngo volume ya pe o sboga tu hala maka tapu mo ia pe puli ka ta ka te mi pang ko e ku to ta pang le ko ki ta uang fulu tu si tana ki ka te ko ki tunga ma tu a ma pena mo to ko fulu ma tu e ka ko sto ko me fu ban bo ala te tokoni me pang ai mo ki kalapu mo me ko fo tu at ko ni de o kai ko tala la kula ko tala no atu he mo on talo tu ta Fonua ni talo be
Ko e toko ni ki tonga ku hanga mosi mosi. Te talatu matai fika ko ni. Fafofua ka ku ova he whamano. Tau ni peia. Ko e whiko me whamano. Ai toko netu ki tonga. Tā si rini keke. Tā ki New Zealand. Tā Australia. Tā ki Fisi. Tā ki Samoa. Tā ki Tonga. Pakoni. Kawen he mea na e tau tau. Pakoni. Paka mea ka te mo whakatonga e. A inconsistency ka mo loi ko te hina. Whanau mai tonga. O se ne hao pōre uia eiki. Uia eiki. Lobe ma tā no. Toki ilo whakeki puia na kake ilo ha mea kao. Whene ilo ko mea. Whai mai whaka eke ilo pina tohe tonga mo ua i tonga ke. Tuange ke alo tānaki. Pata ke nuwe. It's dirty money. It's dirty money. Forget about it. Whakawiri mai ke lawang pe naha pako waha mo ua nei toi tongi ala tānaki. Lolo tonga, e ne tala mai, ko eko whātō mala, ko eo ne whai misiona e iki, o whakawiri mai ke ono tau ke talange pe koha risi naha tonga mo ua i tonga ke ala tānaki, patanga nuwe. No, it's dirty money. It's going to end up nothing. Pako i tau sio mata pewe, na i se nita, i ko meki pue o tavalu mo. Se niti koe na mau koe ae na ospea he on the street. Girls and stupidity. Na tolu na iloi, aruko lau, na ala tau ki tonga na ai pe ku maa mo uia kuia. Nube, au kai ki, te tala pua ke te pewe, na kai ki, te au e taha na ku ngoue. Ngoue, ilo pena tolu hana tolu e ku wharendi koe ni heni koe na mai, te au e taha. Ngoue i osia, toi lisi mo neighbor. Mo ngalo hingo e o mena lisi me efu. Tataha ngoue i mo ia. Ke he tautu i piula, ke he tautu i atawai ni, tautu i pausai a te re. Tana whainga, nau tupu ake pehe, ko he awhai au ta whamiri, kakai whainga, kakai ngā ue. No, nau ki i PS hau whanga whatapu, na e mo involved with the wrong crowd. And I tell you why. Unga te mo confusing pe ko whe tama ngā ue kai te kasi mo drugs. Ko what happened? Maruko ki tonga, this is an important thing. Unga te mo confused. Ko whe tama ngā ue kamatakoni kai te aseme ki drugs. What happened? Mau hike ki tonga, nau toka anke lotu. Whe maru ki tonga, mako ua whe taha ono pe ko tawhitu. Palparema ki taine lahi. Nau ki me tau ko tope hao atu supply. Palparema ki taine lahi pe ta e au kai wewe lahi. Kai ke koe hākua. Palparema koe pe whe ilo ku tau ke te tamai ke ange Australia pa alu. Kai ke, palparema ki taine lahi, te palparema mo ki taine hoko mamahi lahi mono kua. Tanguto ki tala lotu. Novo ai pe alfamia do lotu. Tala lotu. Poko tāna ko nuku ngā kua no aunga. There's no safety staying home. Safe when you are communion of the right people. No pe up pe ala lot. Change pe buka me alge lotu. Te tata to talo e puke I ko sisina ko se tan. For me hoko, that's what happened to me. No ta e lotu e pe we alu pe or pe mai fe me I end up ne fa fe alu. Alu ke pa o hoka mo me ko end up hinu ifi mo Whanamoa, pa unga ko ne palparema mam family me tonga, and I end up met this friend, a tenant at the property ko na tonga itonga, alo mo friend pa o in family ville friend o I came in, or pick up or at kage, but there's no safety staying home, sayang ebe te alu fatama ka kai lo tu alu ke fitu toton, ko foi feala ki, ko ki novo abi kage mawai ko mitonga ha ko keni fato mala me ko na FAITO'O ka ke to pa ko fitu at least two people me mitonga fitu taki ma kore mai ke atu wa me ko tange to ta so ke mata Honau te algo ngai popula ka fe mata Honau te na bo tafului bo to ta kore me ko tan. Sorry, that's not me. That's not me. That was a mistake you're gonna have with Tonga, and that will never happen again. Destroying lives of people.
He kai beto is never. Pakoin, kau ni mena tai tu ia hoku adu ko lau. Kakai vili me tonga ke u ange be. I won't help destroy my people. They will never. Pakamaha ko me ko na o la fo ko I pasi pe aguia. Foi dia ke foi me bena pasi nga o pasi. Eke ko kau ni me ko na ko lau. Ko tonga talamai to wa te hina ku ne FAIMA'U mai ki. O ku toi tenta tau pe o kore mai pe ange pe wahan tana toi ha mo ua ke alo ke alo tanaki to anga uri pa ko ne ta me ko ka o ka pe ke tu no pe ko te na ko no foko e no foto ta ha ka ko use drugs pa o ta tu ke o fa ka ta ke tu ke pa ko ka me pa ko pe ta tu pe o I never tasted ice I was stupid, but I was not stupid, super stupid. Hufanga watapu. Now I to'o pe au I to'o whakanisi, to'o whakapoto, though I was still stupid, yet never tasted it. Now ki whaanga I bet drugs pe ia before I got married, prior to 1995. But ha moa I te kake mari. Apo na mari ba te wasi. Ai ko fi me ko I tonga ko fi taki. We talk about pasiato, never use drugs. And now to go lata me America o go ilo hono wala tu ki tonga. Si ilo sio ke whakafereni o bahei. Ngotu ku whakahipe hipa mo. I never tasted it. Pa ku fiwa pa ku whatalango o kai ki whaanga e mea ko ia. O ku kei vili mai pe ia mo e te hina. I never used drugs. Though I was mingled with drug people in Tonga, never use it. Got to use it. Pea koin. Pago tala mai fo ke alo he. Koin. O lai ka ne ke tui mai ka au. O ngana ki involved with drugs. No alo polo mai toi tap. O ga toi tap. Ko su toi tap we. Ko toi tap na lo to. I never used drugs. I mean ice. Or drugs. I think that's the better word. Take a drugs. To ke ai ki mena wa ki mo ta hiva ni ma te ka ki mari. Never use it. Pa pe va ni e ha pe ko ice o to mai te tapu. Of course. Because they don't have a revere or fear of the word of God. This is a word of life and death. I know it. That's seriousness. This is a life and death. Ke hao ala ki tohi maoni oni mo topu tapu. He ko kawe me ko tu ko kai. Ko tohi tapu ko ne fa'wa ki kono stu tonga. Ki tapu na e ka misnare u hamane. U mana na hoko tonga. Hi hifo. Misnare ko fa moni hono ko no fa malu. Fe hau koe tahi, hau bonga, okay, tonga pe, tohi e unga, Hau pe koe tahi ia, koe ki alua pasi, hau bonga tai whakamalu, Tupo o laki, ne tai tui, ne pe uki tesi, velo ia tawhatahi. Ko velo ia anga, ko kuke stir, the dragon. Velo ia, mahino koe, foi hopo koe hopo whakatu tāma ki whakatu ia. Kai ke, puna e o toa, by faith. Na ilo malu na o tua na hopo buku fe tao se pana alu moi ai hu mana na hopo tonga mana follow pa go au hinga I'm sober wata mai LELEI ko TALANOA'I LELEI atu pe o ko ilo I'm mafi it's life and death though I mingle around with kakai icy tonga never tasted it. Ako kakai ko din usyo me pe live ko ni kaya tahe din hanga accuse na drugs icy to. I was stupid, hanga ulaw. I was stupid but not totally 100% stupid. Now stupid ki fa dis fa la. Pa mo how can o nga ako to ni lahi fakauri ako fight ki to ma. Pa ko ulaw o ko mamai ki to e futo ke puaki atu ko wa dia fa mano. Kaya tala la. Pamahana pe te hina ko nga ko drugs no
No, wai peki mo tu ngā ue. Nea ko lazy tai mine e nai ko lere fu mea koe he Facebook a koe whau. Ka ko kamata ki aonga si whanau ka nau tuku mea ko mo. Nea ko nau nofo pena tō nau whitu. Siti ta tau ko, nofo na tōle nau whitu, nofo. Teka toko tāpea uia. No tō tāpea ka ku. Mau oko tokoni peka nau tō whetokoni aki pe. Talanoa pe mo nea ko mea ka ku tāpea. There's a certain, kone, ha'upeke mahino ku, they are supporting themselves. We look now, they're a better position, better situation, then hoko lewa whanonga, kumea Mrs. Right, Kake, koe hawa, koe ki he ai, ka ko uhinga ai. Te talanoa ko ngā he pehe ni, anu ko lau, tonga. O ko mai kina hutohi, ki ha'apu'aki ataha u fo'i, matai fika, whakaware. Te liet paki haki whātātai. Rei, maka hui kosi. Whai mea mau kostituku i. O wau, kostituku o matoi nusila, tokoni ki ai. Mau putu koe nei toki hoko i nusila i okalani, tokoni ki ai. Sisi uno mo si kainga koe mina tātāna. Whapake ma hui pulu, koe kamatai hamba aka pulu a wheman. Neo top tap, a ongoniwa, i he senturi koe aka pulu i tonga. O ko whawere wela o tō wawene koe a, os whawa e tā lunga ai whai tāwhi, tāe tane nei, tāwhi. O mea, o nau ki koe tuku i rea hona, o ku tōtoko ni koe whai sponsāte whai tō nima, maku maina ko osi pu koe ha, tāe sinini koe a koe sponsā koe polkalama koe rea hona give back, tōko ni, whai tāwhi Amerika maku e wāwhi tu tonga ia, kawa te whai tō nima. Koe tāwe ia ki tonga ni mawe, tae te ni mawe o nau tolu koe he amat i he. Ko ngā ko tānau wari, ko tala laku pe koe ha, ko talanoa teri ke whakawhai ke hei, ai tangata ofa Fonua, mo langa Fonua, mo kakai na o self-gratification, mo nima mamahi o si panau mai ke nā ma tafulu i Fonua. Mo whakapoto e Fonua, mo tōtō e Fonua. Mo so ke talamai koe ngā ue ai ki ka tau tamai. Koe talanga ni. Wakan, wai whai lai mako FEKAU'AKI mui o talamai. Wai ne whai se tau tamai. Ka ke tokoni mai pureanga. Ka ke tokoni mai kakai, ka ke tokoni mai kau drugs. Tamai o maa ni mau. O sio. Anu ko lau sio i whai mui o tataha sio ko te ulai. Mai pore fuhu. Ka peke free if we me pore fuhu. Tala mai pe ko mahino ani ko tala tu. Tanga ko eiki luva ne mo uena ma eiki. O pure eiki ya misiona ka pako uhe eiki ko ne misiona pure eiki ya mate mo uhe afio eiki ka pako misiona to take it all away pure eiki ya mate mo uhe Lord my life and death is in your hands. It's up to you. Ako eni? No. Tamai pe falala ke eiki ka ke tamai pe ne hia. People will dig up my past. So I have to tell a little bit of my story just to protect hanga ulau. E mai kina ho vei tapui. Ngai wasi kape furi hiau. The very thing I was trying to stay away from politics. I cannot stand it. Ke kape furi hiau kai sio mai ku apa mo. E lo pe kai go ma apa. E ku o koe me hawapa koe long tisi o mau kakat at the same time koe hawe koe kawe e nui kai mena u me tawhai tangata mea koe tau i whaapapa pe ha go tānoan ko pau ke whaha ki mea ke malu ia ungaha the people will dig up my past they will dig up my dirty laundry from the past but it's in the past yet taki maheni tala mai nau ha mo okay, te ki whamama bene mea koni ko unga e ko e tik my dirty laundry from the past. Now please on to oua. Unga ko tatu unga he ha ka kai tolo mai na mea ke he mo na unga ko tatu ko tohi life mo and death e kon tuku koi. Please on to oua. Fa hua wi ha mo. Ko ke, na launga e to ta Alu ko ki mo tu apa abito. I shouldn't have done it. To ta hayo lahi au me ia. Ana ki ta uang futu pu pe ko tamane
tamalahi ia mo me ko make it short ko hanga ia to tokia pau ka ko fe ko mamovete farmaki ma fahi kemo ma fahi mo ulu ko launga ia to ta na ala ia fa o si ma fahi mata fahi ki stool ta ya ko ma fanga tu ko de hombo ko ya ko suke via ko talo ne tokia ka malu ko de ko one pai o se via mena ko ta ka fangi one pai ko ki stool ma fahi lo to ulu uinga na ava ki prisone ka ko ni ko sa aho ya foi hoa pe tolu pe na hoa fa along e owner business ko na mo ngawe na mo for taxi along e pe yo fa to tolo ilo e ya tama ko na ne tukia he na e be ko fa moni na uyai tama ko na ne ta ya pe o siwange o fa ma ki ha o le va ko le au tama ki alcohol fa mo ko TALANOA'I ki tama ko ma fa le pe ko ya somehow and lava tam te tikite na prisone ka ki osa foi aho foi hoa pe pena ho to about 3 hours o si ko nga ko pori ko nga na mau ngawe ai ta owner na e malunga ye i he prisone how be go me somehow whatever na se tolo pena to lunga mai no how be go fa to tolo mai no ko tonu hi au ko ye na ni tau fa o ngai ko mai no my pass will be dug up e keli mai ho pass now prison yes I was in prison for trivial matter gi na be ko ke ka ku na to na lo yau ma be wa ko fa na pe ko me no pe ka ku ko fa na pe how ko fa mo ko ne ala mai pe he's handing you the license tai to si mo he me ko me ya ko fa na ako ibu na pe ko fa mo ko ne ala mai pe he's handing you license to si ne fe ya mai kage ko na dona ulo ya ki mo to pe ya talo ku ko na te kage ala fa tu ke ha feito kawe mene ako te alu o te alu fa tu ke me te alu fakakina ki Fonua alu and be a blessing to Tonga not a burden to Tonga lele ke pe I na prison I California same thing for hoa pe fiha he tai pe ba ko ve kage to ta haia ne fa ka pe ka au ko ke ko ne foi kape mai ko ho mau api kape mai ho mau api te kage kakato mai foi rea fo hake Lotofale pa ko hinga pena pa mahe ia ko ne kape ka au api ama man language o kape ko ne kape mai ko he feitu ko my territory wa ki family te kage kakato mai foi rea fo hake Lotofale o ave ni fo be NGAAHI ko wingan my pass aka kai te na oku kolo e mawa system ba California na prison baka ba dig deeper se fu pe ki ko te ke albo ma ka ko wingan o kai ka haku le ko te aku ya ke fu me ko me ka ke pe ya ka ga me ako kai ha ko ngai fu hia pe ko ki mo but other than that mo ia ki mo tuani na tolu na ilo ko sia kare ko tope ko yai I'm at the front ko nga ko taki au no me ko kavenga hala fefeka ho ki family ilo pe ia he ulmo to about family taki bua me ko stu ko stonga ilo pe ko stu ko ne pau mai ko kai arat o ki to wako pero ari ko lau ko to ta ko loto ake ku Tonga ka ku train e be mo ki fanau ke foi fatu ke Tonga pa fano ke ki na mari ko ke so ko ala tu ki Tonga fa tu ko wa me ala tu tana ki mo ki to valere mo ki to ko to tai ba fa mima ko ama ko Hano I think for the lack of vocabulary they I'm a builder I'm constructive. I think that's better term. Bagi mo tu langa hake au.
ki motu alanga hake. Ko ki foi mistake ko I Tonga, I regret it. I have a remorseful of that. Embarrassment, shame for my uncle and my parents and people who raised me to be a good citizen of Tonga. I'm ashamed of that. Po fe kalai ne mo po ai ngau ko afi ko nga ko siatu do something stupidity, that foolishness. I was a little bit part of it in Tonga. Ko nga ko I committed myself. Toni ki ai. Pako ko lave ko tano ko ni ko talano'I ko nga ni ke mo me ama ko nga tik my from the size mo ha me Tonga ko tohie ko si le ata ko ki motu atoko ni au. Pa de hawa ta ko ki no fanga ko FAKA'ATAMAI. Tak me ko ma. It's almost stupid too, because I've almost lived for today. Ha o kavenga ko le ke ame ka kau na si o mai Facebook ati mo so ka ki mau maheni ma to ko si ko le mai pe. Ko le ko topu ha me Tonga. I try my best to cater to. Si fatangi ko topu me Tonga. Mo ko le ke ko ta si li dia me whakawiki pe every other week or whatever. Ko le si li ni pau pe si fai ho le ta ke whakaa'i. Whakaa'i ko le ko toa pe. Fua ka venga whahinga sia kare pe ko iai pe ko lotu. Mea whakoristu tuku, mea mau kāinga me motu, mea te fisi. Ki lo kāinga te fisi, ai ni he ni. Nau kau si pen ate mau ki mea kau te fisi, tae te mau ki se ni ki vela, kone teke te fisi. Au kau he si, to whinga te kau toa pea ma tolu he ni. Ko ki kurupu si ko HONTU'Yaki. Wawe toko wa koe ni ene hanga whawela. Mau ki kurupu pene hao toko Hono pe koe ha HONTU'Yaki. Tataf. Toa. Malo. Tarut foi. Tatake mo lugo mo ki waman taf. Ave. Tevis. Ke pe to ko ne ki mo. Ta tu ko my point. E fa no ko la ko live ko di ni te na sio fa ma fa na no fu fatu. Sio ko ha to me langa ka Tonga. Vela Tonga. Teke Tonga. Ha me te ta fai ke langa ka Fonua. O te ta fai ha me ke Huhukia mo FEKAU'AKI ki ai Fonua. Be constructive. Hango lau, toko wa, I'm about to part and disappear. Fekau ia ko whamanatu ka koe. Whai pe mea te ke loto ke whai ka koe, kia koe, o whai ke tāke. Pate ke maa whai principolo ko ia. He kai te ke lava ko, or say something very destructive to someone, and still it's not a totally truth. I think ko poini kapau te aha foi mea ai ke mahino is truth and the truth only. Kapau ko foi pomo ai ke mahino ko pomo. Ona mono te ki fale hopo ka ki te more paanga pure anga he hopo. Atu ko te mono te ko faingo fu nga ko evidence folahi. Ka oa te hoko ko burden ke pure anga atu nau feel kau whakamau no whakamau I moe ha he. Don't give room to the other side he te nau lawyer he. Aike ko te aike pato. Ne mono e tu pe ko ke to he. O lau toa. Fai pe mea. Ta loto ke fai ko to ta whangatu whawhine po ko whangatoko ua. O fai ke tāke he. Ka oa te ta whai mea, he kai ki ta makata ki hawa taha o whai pehe ka taua. Tau moe hango lau, tuku hange wholofola, tuku wholofola ki kakai totonu, he kuke mau, a hingoa whakaafu funga waka au ke kau ki ai. O mau. And moe mea me taha ku, funga mana mo ui mea ne tala mai he. Ko lue, ko tuhake, ko tangutu, is only reflect Lotofale nei hau mi ai. Pako iai, Lotofale LELEI na ke tupu ake ai. Kage alu hake peko alu ke. Shame for the family. Anu ko lau, uga hai na ui ho Lotofale, ui he whaafeafe mo minite, matu me tau kui ka tohi. Matu mo wha, ui kai, aho niu wha a tohi I pahu. Matu wha family.
Ako kei manatu from that day ko himi na mo whahiwa mo tohi. Ne ta me he mo unga ta e kau ai hani ma a kai ki he fo. From that day ko kei manai ki pe himi mo whahiwa mo tohi. Ma watu ko kapana ya tohi mo api pa. Ma tu kai mo whawhamiri. Always look forward. O matua ko kai ngau. I look forward to what's going to happen for ki sap. Mau kaya skilim. Tapi ko ke te video ko ta na piket o HUA'I kita puto ko mo da ko ya ko ka LELEI na ta tupu ai fua ka ven ta fa e ta kui ato fua ka ven Fonua mo me a mo ve ka fua ka ven ka hai ko o te visivo ko luani ko ko nga te fisiko nga akau nga akau ko nga te fisiko ko nga ia hai ko o Fakafonua tau eki ko ta kui tau ka Fakafonua to ai hono api hono fu api ko na ko felolo tava I te vis ta ko fangui ka kai ngawe ko fine iki o abondo fu api na ke ta fanga tamai ta fanga fa me ko ka kai ngawe pe moia mo tau eki mo me o sio ko ke asimia ko ta fanga apa ta tokai o sio lalo. That's not our roots. Kai ko Lotofale na tatupu ake ai to ua. Na uia yo Lotofale ngai me ako tona whanau ai. I didn't hear such things. Me LELEI na tala fale o fae o tamai. Mau fae ai fa family. Kei kite au mago classify me ngere ia. Hau ke apeta kui. Apeta kui ko mo fa family lotu lo e ta kui ta mo ki hai ta kai wa han teri mo sis fa mo hai alu foi ka ta po ki ka to mo men ko ko ta ko yo ko ki tu ye fo ka venga lotu ta kui ato e fo nga ka po ni LDS ko ma kui ko mo to a os more ma kui tangata to pe to ta ma kui pa ko fa na loto ko ia anu ko lau ko ke atu pe ka no foi mo fa ko PANUVE ko ni tahine ia I pa no foi to hia no api pe ona ko nga me ko loto ka tohi me ko fa tohi pa ko hoko ia ka pa no foi ha ni tahine ia to ia tali mai ni tahine no foi to hia no api me ko fa tohi me pa ko hoko ia pa no ni toko ua ia ana toko ua ia kui ko afe me ko pa ulo ta afe ko pasi ko ka vetu ko be tu ko pasi ko me to rena afe ki loto me ko fa uri ko kataki me ko patoe to te afe ki loto mamo so ata na to ki ya loto ko ni matai ka no ma tu besi se file e kui ko ori atu ilo e kala kai ko ni LDS ko no halareva mo havelu to hiki o langa halareva ko havelu tani fa mo na to o hange pe ko fu be mata hano leo me ko to file iki pa ko mana tu hange ba ki no vai ko so na tu fakanga na sa na fela he te vis na ha ke tai mau kui mari ko toi sa no Fonua ki moana ko tamai ko mau fae ko sa na pe ha o tama ko ke tai sa no to hi kaila to hi kalo ki to ko me to ke mate te ke fili lalo pe te ke fili ke lalo fe ko to manga to ko mau kui ko be ba to holmo ki moi o si to mo hele ake vai ilo be te visi pa ko mahalo ko sona tu fakanga pe hele mo uye to ko ta hele mo uye mo kui ma ko sona tu fakanga pe ia o pa mate de mo ku tanga mo dole ka alo to o la pe ko vai ene ko ka ko foi ma fu yo ko ki o ke ma tu ma berie ke se kui ene to na ke ako me to io no ako e veia ako popi a spela ka ma to va mau file ke mau kui ko file ki fare tai va no ko si ki mandu ipe tamai na ako popi o mana tu beri ke file ki mo sas mamonga unga ko se file ki pa ko no foi fatu ya mo no to sas mamonga me ako to ki me LELEI pa ko tano ko ni e mama hi mo satu me ana mate mo fanga kui kai hau koe ka wifi I see o whakangari ko vi ai funga waka ko ia.
I don't like it. Koe ofa anga e kui. Sai mamonga. O rea ko ni na alu holo hapai holo vega fine fe iki mo kau taki malunga. Hala huni mo hai ko kau taki malunga siasi. Me alelei ko ta fine iki mo ne ki koki. Na kau hono hapai alu. Tau ke kau taki ko siasi. Ki fine iki masiva me mea ko no mafu. Ki mea ko to tapu na ala ke funi wa ho fulu e. Ko me be Nuve, kakai na tupu ai. Fua ka venga he lotu. Tapu ie ko e funi wa ho fulu e ko me. That's the people. Lotofale na tupu me. Alu hake ko e huri ke atu pe. Mata in mahei mai pembo ko. Alu fanga ko vi lotofale na ta me. Go talanoa'i ko ni. Wo ngala de me ala hia. Kage, na no. O si poka live ke ula live na talu live me ko ma fereni be fok. Kage live ka be ko fe SIONE ha me. Talu buane mata I masori me ko sa ke fusi ke mo me ka ki te SIONE live. O si o ke pe mo tokoni be ko te hina. Tokoni. Pa ko tonga mana tu e me ko ni te mo si o fo live ko na ko ha ko. Ai ha ko sabat tamai mo sabat fae. O fo live ko ya. Ha u ya talamai Mau mai toko ni ko tali me beke pure anke ai license. Hala me be. No, o si ready a toke fe mo adna o si to fe ku kole. Te po si o foi live. Fe mo ke announce to yo pesi. Ko ko te ke mau mai foi elite. Foi lo elite tolu. Ko ta mai be ko mono ke ka polisi. O fe ka polisi mau mai ai si pa ta fe. Ka ke fe mau ilo poko hai. Ka ke ilo ka nuve ko foi que fez mais bem foi mata a ficar telefone me com a polícia ala tave o lá tave tolo só que o me na hohori que fez mo ai he ko ne pa be ko ne kakai ku turn in que com a polícia se o kakai vela na loto se o mo ia ngau no ve quando fua kakai no time na ki ai kage mo o be lelele ne business fala ni mo usaini mo kage ko tu lo wa ma poini aku tana de ni tonga hala mari ha fehia ko ha ko mate ofa family so no fokihi fakangali vale ia tu be hala mari ha fehia Halau Maria can tear down any aspect of our culture or anything of Tonga. No such thing. My heart is Tonga. Alaka mo ki whanau whae muri e a ko ibe. Hoi teime na mau Tonga, talo mo tu tahen mo a ko iso ki whahalahi. Talo ne hau mo to Tonga ko ki Tonga. Hoi toko wha he. Aina na tau mai he. A tutuko a koe waftahi wa. Hau lewa. Ako hene tau ko si. Talo ne hau mo wako. Ma whanau mai ke whainga lau maari e koni koku iau. Ki mo tua mama hi I Tonga mo ofa Tonga ko. Ako e ku whoha. Tarangi ai. Ona to ngalo mo ui. Wahe ki Tonga. Ko whankasi ni. Naka alu Tonga si o ke whainga tae mo ui. Tame tau toko si. To tonga ne ki foi toko wha. Os tau ko si. Tau ni. To tonga foi toko wha. Os. To tonga pe eia. Tu whoha. Pakoini. Pakai ki halau ia tae whakangata. Whemau peo ke, whai teimi ko tope, mai sendi ka alo tae. Whemau peo ke, o taimi ni ko ia peo alo tae. Almon tofi fine. Whemau peo ke ne tātā whakakongo. Lapo tae whakata. Ko tompeo ke tātā kongonga ke ne used to it. Mana tu ia. Aho e te mate ai. E a koe ne tamai. Lelei ko toa. Vai, I Tonga. Whatu ia mo tuan. Tako tano ko ni ko tano ben fakime ko ke malu ia nga he tolo mo hoka tawa mo kape au e ku ofa Tonga no foi o wonga ka bo no foi ko palang tau fitu ko fulo ku tata ekipa le va ku totongi ku hamen scholarship ki niwa na ta si ono si kolo tu poanga totong foi ya mana to tani ma po tava ma po tani totong e na wako ki niwa
pa ko fe hake ko tsunami te diga be TALANOA'I ku ha ko na wa ko ta tongi na to po ko fe ta fe na ko ta tong pe ko bu ki ngalo pe kana fai e lo be si ka nga niwa na si ni na ka ai be ko family na ko le ki niwa ko ai family KINAUTOLU ki ni mawai ave ke na lave ki ko ya ho la ko i fato ki moto an ako gulave o ko mana wahe ke futohi ka ko tala ko na tolu pe o na ilo fa o toho silini pe ka pa ko hata nga we Western Union ni mo habane ka pa ko hata ofa mai ki ao nga we Western Union ni pe mo money grab please pull out of records from last year. Pull out my record now. Because any last name FUIMAONO from Idaho, California. I mean Idaho from Idaho. We got na tay mina fa ongo lahi ta sinu nga away for certain level le over be ku to si mai ko te lava ta si ni. O ki fa vai le mo ku tamai ki mo ta ine ke o ha be ku ngoa o ara be ko tusi mai he go si I was aware of other people going to to be me ko tusi o komi fo be sender from Idaho USA go ko ko ta ne si offer me ka ngau he money grant so fo le koti ko le koti fai fo FUIMAONO me Idaho I he wafe wanoa me wafe wata to date Kabau e tāna ki mai fui mea koe me hama me money gram mo ko is around $40,000 tongen paanga. Aru ko lau ko fitu o ene fui tā siri nia ko fui tā be fui ni mafe. To fe fine ba tā e fui ni mafe ko. O matai fika ia ko tā e te tolu afe, tā e te mea. My heart is in Tonga. That's where my heart is. Pea o ngā pa ko talanoa ko ni ngā he o mai ni si kapea mo ha mon pe ko fa longa ate ba ka ko fa vai pe o ngā ko lahi Facebook a ai tautolo ea mai o si heard to go for high o Tonga apa fa ngā mari vai ki sio tau ko ko I le sonia ko I me se ki fa na we a ko mari atu na to na ilo ia the way I arrange my children. Nyonga nau whae muri me whae a moa whakatawhanofo e tamai tangata. Nau lau tape hui whane lau tape vine. Whanofo e mea koe whakaapa. Ka ko fie ai hau ki whahako mea tere tau ua nana wako koe sei skulu. Tau taha maru I Hillet, au sei skulu. Alu tau ua I a tere. Hau kau whaha a tere. You did well. Siok whaha. Kau tiuta. Neo ki foi ta e ua. Whakapa o pipike whatawhata o whoa. Anu ko maria e tatu. Anu me ko anu. He no hau ko mi tonga. Na hau ko e ko me tau me ko. Anu me ki me koia. Ko ta sana. Tu ko ia. Ai io ko atere ni fai ko ia mo ume. Mo whakapa I see that. It's there. Ko tu te atere. Ma lo nga u. Fia su foha pa la ko tai lo ko ni muri ko ngau ko no fai pa ko lau pa ko fia lau pe to ki ke do ko foha ta ko ne ka tim havesi pa ke na ave ve to na ki mi uta tamai ne palo pe a pa talang okay ai ko ta uni o si ta ko e si ni o sta e de si ni ki to ki project ya ai ki taulani ke ave ki to ko ni tim havesi nem tango fo doni poko si o ka afeta more than 1,000 we afe o mo fa over wa de ki sirin ko hanga le ba friend ko tonga na nga o kasai mo ngahi ko na mo si ope fa nga e be tari ko tonga I project e mo toani ki mo to ko le to ki mo to ko mama hi o tonga project ya ko ai ngahi taulani ko Amy a ko si o ka topa was hand over taulani ave ko ha ko me ko tokoni ki he si tim ha ve si o fo ha na ya tele aru lau anu ko tal ha fo ha na no ki freni atel to tonga ta ko mo ki kasin pa to be ni ke ni ya ko fo na wa ko mo na me ko ya ko tasi ni
Tapau ko ki whakawiki, ata wiki. O sika mahina koe, ko kuki iwi o ku mei, vahe e tu wiki tō. Koe whatu, ia, o ki motuan. Ko ngā koe ngahi Lotofale, LELEI, na e ohi a kei kita. Ano ko lau, kai ngā loisi i ku whai tangata, tua. Ki a koe loi, sana fua ka venga. Nga aue, sana tauhi tō whawhine. Siona, sio tona, whaifo tona ki, whantu whawhine, whaifo, Wala tuku i tonga ngowe, ilo ka tōk whamiri mi vai ni, mo bea, hawa ki nuku alofa. E tau ngowe, mako e fo i uwhipe na e lava whakatau. Tau ngā, whahifo he. Ngā ue pe ia koe. Ala tibana kai ka ngā ue au koe ngā ke maa hok sirini e unde. Ala pao, manatu ofa ke utamai, e ke ku whaetangata. Sia mea koe ngowe. Pako ku tānau koe niko e nuwe. Ku tānau e ngā mana ke tupa ko siwai. Tau whaetangata, fu apo ka palangi loa. Mon pena ka mata koe whapoka mafi mo Daniela. But over the course of time, they took over me. Whanga puaka, whanga pulu, whanga hosi, whanga kosi. Na usio he mea koe pato. Whanga pato, whanga moa, whanga kosi. That's our roots. Kakai na tatupu ai. Kakai loto la lahi. Kai ai loto la heo fie hia mo bebe heola. No. Rea i nau ngā ue. Hau koe. Haki ka kai he kai hapai mai ni ma ko kore mai. Tonga to honi mai. O se ho pore mai he kamata anga fo I lai ulaki pe. Mo se lai ulaki. Tala mai tau I to taha pe. Te taki mai ka ai trucks. I think io kai ko kai na ta tupu ai. Boe ba ko toko ni ako lau ko tala laku kai koe whamoni pe koe hapane. Koe whamoni pe Western Union mo mea kone tonga. Kage, ko whiunga ia, ko mago. Ko kunga whau ake umea koe ni ke Lulu'I a kiau. Unga e tāki mai mo ha pau. E weno ko claim ko ofa ki tonga, ko haho proof. Koe ni. Ano ko eke atu pe I tonga he, ko whea aho koe korisi, aho atere, asifua e taulani. Koe ki project ia, run. Ato e whakaseniti, hanga ku toko kone tonga, o kako ku toko ua. Ku kau ngā ko pe tai wakalunima, ko ia ia kune mono ki foha, whaino kasai, mea ko ia, pe ne toki hand over lewa ke korisi lola tonga. O si iai project ia koe na ate sirini, maha ku nau ki, o si maawa tau tae te sirini, te musio he laivi kona ko sa patamai sa patfae. Kos maawa to at sirinia. Ka mana na ugi fe mo kina pe na hohori, ko mea, ko na si ai, fafanga foi timewa. So ko fa ko sporti, ale adu leva foi project da foto pe tama po mo kito, ke fafanga ai mo timi si ni ua, he wiki ko to pe na pe, ko mata atele mo toloa. Ho ke frekai ko no mau freni pe ko no mo kito, kai naua. Ho timi hoko, li hana ba fo. Whawhanga, aho dobole ruta te tau ke whalaite. E whakawheo hui uti mi. Os maua te fwoi, ala te fwoi mea ke fwoi whawhanga wiki koe, ala te meselini ke whawhanga wiki koe, ka ku malopeu. Ka ki te whehu e tako toko wā, malopeu ku whemo I kina. Os maua te mousio mo te he laivi koe ia. Os maua tuau, ko hori atu, ka ke whanga e ko toko hoi tonga koe businessman. Ngā ue pure anga, lere mo ne businessi, te whetoku mea kai mo mea, he's a busy, crazy individual. Au kai piu, na osi maawat be, tae te sirini ulaki, wike ulaki, mi tae me sirini, pa ku kai kiu te whoha atoi, ku ngā ko ilo, ko si I tokoua koe ni, ku whemo I kina, he's a businessman. Ka koku talanoa tuku u project ia mo e hohoia ki mo tuani, hoku iwi, ke lave e hoku Fonua. That's my heart. Na toko na ilo mau where ni, ko haku profile picture. Ho mai talo ko mau ko Facebook, ko for profile picture. The flag and the color of the flag. Fuka. Ko matapiriku o ato Facebook. Ate fuka. That's my heart. Tonga. Neo mo ko na au mai buri. Pa ko tui pe ko foi. Takai ko ni. Kumile wa tonga tonga. Awa. Kako e whawapat, malo mo si whakamore ko mo time, ka mo mea mai, o sio mai ke si live, e mo tua matamatai masori ko ni, hufanga watapu. Oh, I won't go back.
I think this is a very essential part, the last part. Te tātu rewa, ai foi proposal ko nau tohi, he pese o tehina. Ko mea ko nau, first, so ko mea na riakia nau kamata mea na espatu riakia. First, nau tālang ko kei, kapag whanongo mai government officials, this will be effective. This will be a constructive part of the plan ke tau I fight the drugs in Tonga. First, ko mea ka nau tau whotoan ko toko ua. O tehina. Post photo whakakore pureanga, whakatau fu like a cargo scanner, fu misini, o ngaki pang. Pasi mai peko puha mo mea ko toa, o si scan ya tu pe ia tala e drugs mo mea loto container. Koe e misini pe o ngaki pang. Next, for I photo ko ta ko no ta, nau nga polisi fo umea ko ke fai. Next, yo malo si whakarea mai. Koe hoko ki ai, nau whakotoan koe ki ai. Koe kore ke potu ngai polisi, pe koe pureanga, whakalahi e mea koe tau e trucks. Ai mai whankuri ke lahi. Whankuri whananamu. Ke lava malawakapuna, lava mo uwe hausi koe kou tukuanga e upuha, mo u container. He koe ni. Me alahi e ma'u he fu skena. Still, me heke ke ma'u he skena. Because the dealer, some of them are ahead of the game. O koe pe whonga, te kofu i o kake lawai o ma'u he skena. Ha koe kuri, e ai me e ma'u he kuri. Ma koe pia koe nau fuwa nau lau risi koe ai. Oua, whakapiko e potu ngā ue kastomu. Whakatokolahi, the manpower. Puha ko toko toa, waru lau, mai kuri e ua, puha ko toa pe whakaawa, kuri e ua ki ai, tuke na sniff, e ma'u e me alahi ai. Umea kona o lisi koko u tehina, And the other one, mea koe mo foi taha koe nau, foi tolu, foi poine tolu koe so riti au pito. Foi so riti koe. Foi last one, ko hanga he pureanga, haya mai kau truck dealer, aku na os clean up, aku na os they do away with it. Hau kau tama na Uesia over years, kau tama ko te na hau, he ko ni ai me e mau he skena. Ai me ke mau he skena. Ai me mau he kuri. Ai me he ke mau he kuri. Ko hano uhinga. Ano ko lau, the way to wrap it, o koe me e heka ke lava o. Alo te snithia e toa mea. Ka, ko mea ko uhinga, haia mea ko tamako una uskiri apu, te he pureanga, we have to spend money if we want to, hange ko whinangalo me I wharelahi. Ok, whaiki whakamore. Pakapau ta whaimau mori ke tau e trucks, ano ko kau he mea ko na mea, hanga pureanga o whaiki incentive rewards. Hau ko tamako e, ke he peka o ngā kastomu, ka hau mo kau tama koe ni, o nau ngā whatama kau kastomu, ke nau hau, or point out, koe, vete e mea koe, o wilota he. Whanongo mai. O tāna te koni, ui ngā he whanongo mai kau tama trucks. Pea, ko urbe ka jumu sa ia e. Ka keke, kau tama trucks. O kumo mana wa heo tua me mo tolu. Mo I lo me ko talanoa ko talanoa ko ofa ki ho ta Fonua. O fano ko ta Fonua wa ho to fe fine ai. Ho ofa ke whakahauwhi. Ano ko lau, kata mo clean up ko daw si maana tolu. Mai kata mo ko ia. Na ma ngai kata mo ko officer ka stom. Ano ko lau, oso no whananamu he kuri. Te iai mo ka tama ko, ni he koe mehe ka ki namu he kuri. Neongo e matao e kuri, yet e pe mehe ke lawa namu e kuri. Ko taimia e kau paipa X. Ano ko lau, ai pura ngaki foi incentive reward, foi trucks ko na pete na tuhu he Lotopuha, ange na ki reward. Because kau officer custom, ko Talanoa tu, I was there. Museo mo do ke museo mo do ilo. Me ko ke pe ko ke ai o ku ilo to ia.
Unga ko koe me ai anu ko lau. There's a way to wrap it. Kaya lava kuri na namu. Ko nga ko tatu ate kau tama X. Kau tama ko liwa na mo ui. No fok ave makalaisi na mo ui. Ate kau tama ko ya. Kau tama ko te na tu po talat ko vete e me ko loto he. No tu ko ai foi hina menes ko loto he. E me se pena ne o si asipe ia sila ia na ke nothing was done to it. E tat be ko vete foi hina menes ko. It's in there. Mal be ku mo mai foi aitia Kau tamana nau te nau talatu puha pe ko mo se ko ka me ai te ke ovale ko ala te tama ko na me te ni tu ko ku he vete ie to me ko tu ai o o talo adu ko ni ko nga hena u gai pa ai be mo puha o ha ke pa museo pe mo to ke museo mo to ka me ko talanoa tu ai a usia pa mo ofa mo ho hori ke tau ke osi ko ke osi never happened hago lau ka ko fonga ko talatu e ko ni it will bring it to a significant level fu o ala dia follow si au pito e ke ha ope ka e mana wahe a ka peke ko mi he ni na ilo ko ala te foi me mo mako ala te foi puha mo mako ala te foi puha e alo pe discourage be na tol e alo pe o na ilo ta ko ke te ha foi me ai wa na skena i wafu ya mo kuri o ku na ko me go ko maybe limited resources ka mo fano ke suggesting me fale lahi fakalahi ai ki to lahi fankuri ma fankuri ko strain ni me no sila ma se ria ko ma fa to ko lahi po ko to pe ku fa kuri there ke ne namu ma o me alahi anu ko ko foi me fa mo ko tala tu powerful ange haki me a ofa a ka tama ko na atamai lelei o foke na mo ui ke eiki te na hau o ngā wei na ilo ko na ofa Fonua te na hau be tama kastomu te ke haware ne te ratu a vete hake ko o kui he au ke ngai fui frame ko ni ko e puha mai vete fui frame ko talanoa to ne ausia ofa Fonua anu ko tala you'll be amazed custom officers me ako ko sio ko hala it's there ko men ko the very thing ka man tu pen testimony to wala ko nuve man tu testimony ba ko hanga hiki fo atu ke to wa o be avio sa to si puria ko to ai asi mai o ha ko pa ang ke Fonua ma be ba o e fakau ko very important ai ki me kon ko atu ko men ave ko ki to wa ba ki ne fe o atu ia ka ki ne fe o atu ia ka magu feunga ai lai vi ke ve fin ko lo ko fu lo fa uri so malo I think it's a little over 3 hours ka ko tu be tonga na tol ko na ya na taimi na ne walk with me from the very beginning ke si o ko ki ai ko talanoa tu eni ai mamahi mo foi maf tonga da foi maf oh even though ki taimi na ku ki ka fe yo mono kulu he veve fatomala o fai u lelei ta to ni tau i trucks o fa ko ha me akoto before I leave this world sio ko aku lau fai me ko to ke sio ki fanau fai ki sio fanau ne wa na no fo muri me ko ona ngalo me na wo sio ai tonga o ko ta pe mo hau ki fanau they miss tonga big time they love tonga tala no tala no ke no forgi sweet memories of tonga they proud of their tongan heritage tonga side oi tonga ofa to mo do ko tala no de ne ki mo to ofa ko na tol ko na ma fa ko nga mai ko ta no fa mo ko fa mo ko le please I know it's too long ka ka ba ko na tolu ko ke ta ko na lava sio me mo ki mui pe ko ha what's the content
Ko ha me nei loto he fui hoa tolu ko me ko ko. It's all but love. All but love and longing for the benefit of Tonga. Ka LELEI ai Fonua. Lawa holoki ngahi awa he wahe. Ngahi mea. Ni hanga si tus mo vai tu ua. E ta mamahi, e ta kawei koula, mo ta ofa he ta. Ofa he tauhi wahanga tae, mo tauhi nofo aka inga, mo me ofa tu i. Ko tau mahampi tu ki lawe kena. Pene ko e ki mo toan. A fio ia la ahono wha, haere ko i hamua, e ki mo toan. Whai whatongia ki wharelai. Whai whatongia ki lai wharelai. Aru lau, nei tō mea koro mau e ki mea awhana, mai me taine kui ni la ako unga Fonua. O kai koha mea, ai unga kuna tōne kai ke lau he kumea kona e tohi. Whai whatongia, tōtai wholau i pangpango ka inga, mea tōtai futa mani kau wholau i pangpango. Ki you know, tōtai tau iai, sila, whai ho me tōna. Tōtai haere, whai whatongia. I ki mo tō ani ko neongo alo no whamuri, ko fwoi mafu, tonga. Pa koe ke whai au ngā ko sio ki eiki mo ha. No, whai ta tau si ka inga o ku hapai, koe kore mai ke te. Koe peki i mahapoka pese te point something, pai kore me tonga ko sat pa weo, i wau whai ka mahari e pe, they don't really need my help. There are others who need more of my help. I think almost the rest of the corridor me kau. FAKA'AI. He kon ma ko filiason ni e aunga na tolo ku whakalotu, na tō whakalotu. Pa whanau me peken mu family aunga pe. Kau ia filiason ni kainga lotu na u, pangopang. Pa ka bete ngalo iau, tō tā nifo, ko wheren, funga waka ko ia, ana HU'U'I. Kau aho ni ko te alo lotu. Ko kono mo nia, confusion ni unga una sio mai ko he ke swai ni o kuna sio mai una uia ko FEKAU'AKI mori ke mo ko FEKAU'AKI o ko ala tal bu ta lo me tonga ba ta lo to be heni but still foi mamangia ko na mamangia ko mata ta mina u ma lo to ai o ke MAAMA i ma be foi mamangia ko na ki fa lau for ai ke mamangia ko foi ya ko naki ko ni ko tu foi ya ko naki Loto ke whanonga family, moa tonga pe, tani whia whakaonga ai. Tamai oku friend ko ni heku, sasika na mau iai. E pau sio ki ai, ka ki ngata hei nea ko i au, ka nane mo uiaki. Te tawa mai ka, brother, I offer, unga ko guai, una utupa ka pe whanonga e wako naki pe he, you know, o whamore. Na whanonga tonu ai, wako naki pe he. Not my uncle, wako naki pe he. No, tuku ia, I be family first. Family first. Pagu ako nak whanongo ai, ako nak behe. Tuka duia me e call, me Fonua, me HANGA, family first. Family first. Kristiane. Ko me ako na tamai ko heku friend hamoa, toka tanif. We are serving a big God who is ready. He has the means. He owns the cattle of the thousands and hills. He owns it. Kaku hago ni ofayo mai fa beni. Kaku nda tamai. Fie tokoni mai me unga tamai ya. Tu ke te hoko ko hafu I channel. O te hoko ko hafu I loto ke haupe tapa ke no for pe ya kita. Tu ke te hoko ko hafu I channel ke flow mai ai tapa ko o tua and bless others. Kapai mai pe pata fuda fa pe accumulate wealth in this life which so na do na le fo ai ta me ona ki tana kolo fo tu I maman ka te ko kolo ko ke mani. I'm not saying I'm doing that, but what I mean o ko au ko ki me o mai ta po ki au ko vai pai na do lu ia no ki family mo so ko nga ko la vai o fu ka venga family Fonua tapa ke pe hala fefeka. Poko maybe one day I can know tanaka no kiseni. But we mo ko aku there's a essence of there's some element of stupidity there. I live for today. But maybe ka venga fu.
Pato me ka venga ko anga pe ku tuia kuia o si o pe ko lelei alola ko ka ve jo alo FAITO'O. Love begets love. Papa una de offer ko right motives